Ya nuko dutangiye filime yacu ku gasomone-films.com. Filime y'umwaka wicara utuze gusa, ndetse nkwibutsa ubu ngubu buri munsi mugiye kujya mwongera mubone filime buri munsi. Wagura abonema yawe kibari 7 gusa, 4 ku cyumweru nta ribi. Umve kudutangiye filime yacu ariko yestaraga kamera, yestara kamera regera nta kagabo kareba gutyo. Mugabo yestaye kamera fa magambo witonze. My name is Stephen Arthur Young. Amazina yanjye ni Stephen Arthur Young. I am an American citizen. Ndi umwene gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva magambo y'umugabo dutangiranye. Gaki. Arongera regera kamera biri kwanga. Stephen Arthur Young. Amazina yanjye ni Stephen Arthur Young. An American citizen. Umwene gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I have mfite arigindi. Nyine mfite biranga. Certain demands. Hari ibintu nshaka kubasaba, meze nk'uri gukanga kandi afite ubwoba nawe ubwe. Filime y'ubwenge arangije ashiramo ikote, garuka imbere ya kamera fa magambo. Umve. In the name of Allah the merciful. Mwizina ry'Imana yacu Allah y'inyembabazi. Prophet Muhammad. N'intumwa yayo Profete Muhammad. Peace be upon him. Amahoro abe kuri iyo ntumwa. Yuvuze izina Muhammad ugomba kongeraho ngo peace be upon him. Niko bigenda amahoro y'Imana bane n'intumwa yayo. Abura nanjye ntabwo mukwiye gushaka jambo nimuzajya muvuga ruke muzajya mwongeraho. My name is Yusuf. Amazina yanjye ni Yusuf Ata Muhammad. My former name is Stephen Arthur. Stephen Arthur Young. Tarinjira idini ya Islam. Filime bayise ngo iki? Unthinkable. Bya bintu utatekereza ko bibaho, ko byakorwa. Bya bintu nyine birenze ibitekerezo byawe. Uyu munsi nibyo ugiye kubona muri iyi filime. Ni nako filime bayise Unthinkable. Ku gasomone-films.com. Barakwerekana mu gitondo abantu bari kujya mu kazi, abakubura imihanda ubwo nabo bari mu kazi kabo. Turi kuwa kabiri. Uyu munsi turi maridi. Uyu mugore yagukiniye Matrix. Babonye filime yitwa Matrix ibice byose. Uyu mugore yari yikinnye. Ngo munamukunda cyane. Hanareba kana kari hano. Bita umwana bite se baby zonazo. Yana by'iminsi abitwika. Kumbe uyu mugore afite imbunda na badge. Amazina yakora mwita Kali Animals. Trace has been on him for 3 weeks now, turned up nothing. Tugaruke ku biro bya FBI biri Los Angeles. Counter Terrorism Unit, ni unit ishinzwe kurwanya iterabwoba. Ubwo nyine ya FBI. Va magambo bari kuvuga. Uyu mugore afite badge n'imbunda. Been on him for 3 weeks now, turned up nothing. Tumaze ibyumweru 3 tumuhiga ariko nta kintu tubona. Spends time with this. Bivuga ko ngo yagiye mu musigiti akamarana igihe na famiye ye, agahura n'inshuti ku kibazo gasangira icyayi. Uriya mugabo ngiye namugenze y'icyumweru mbonye nta makuru ndi kumubonamo muvevaho. DJ ufite iki? Threat Squad sent us a poison pen. Another Threat Squad batubwiye ngo hari ikaramu iri mu burozi. An Arab sounding man wanting to take flying lessons. Flight school. Ndetse ngo bumvishe ko ari umugabo ngo ufite akisa cyangwa se yabara buvugamo ibintu by'icyarabu ngo ari gushaka kwiga ibintu by'indege. 1 week. Gliding schools don't count. Okay guys, we got to check him out. Tugomba kumwiga. But get into it. Uwo nawe tumenye ibye. Hari umuntu nyine bano wabicaye bari kwiga ku bantu bose batekereza ko bateza ikibazo mu gihugu. Quarters are doing a review next week. Icyumweru gitaha. Much for show and tell. We're on top of it. Tugomba gutegura ibyo tuzasobanura mu nama. I think that I may have something here. Helen hari icyo nkeka kumbonye. New files from CIA and narebye amadokima yoherejwe na CIA. Mbono yitwa Henry Humphreys. Now there's actually nothing about him in the file, it's all been nta makuru ye n'amakina bashe kubona. Rina is a Bosnian. Gusa afite umugore witwa Rina wo muri Bosnia. And from what I can tell through all the redacting, she was amakuru nabonye bakushora kwa barakuye muri dosiye y'umugabo. Objectionable activities during the war. Uyu mugabo bisa nkaho hari ahantu yigeze ahurira n'intambara. She lives this side of town. So ndetse uwo mugore bakundana cyangwa se umugore we akaba ari umuntu ngo w'umuyisilamu ariko akaba atajya gusenga. Phil. Bosnian connection. B, Muslim women don't have to go to mosque and abagore b'abasilamu nagari ngombwa ari ngajye mu musigiti. Nagari ibyo byahita bituma tumukeka ngo nuko ari umusilamu tujye mu musigiti. Oh shoot. Right. Okay, I'm sorry. So mbabare yinjiye mu dosiye ya FBI nako ya CIA kandi bano ni FBI.
Hey, mva it's good work. wakoze neza Why don't you look into it? komeza abo bantu komeza ubaneke Okay. wakoze neza Yes. Thank you. murakoze baba bari guhiga inkuru yose mu gihugu umuntu bakekaho kuba yahungabanya umutekano. I don't really remember. I'm gonna go inside and fix you guys some lunch, okay? Ngengeyemo indani tubategurira icyo kurya cya saa sita mwabana mwe. Samuel L. Jackson akarimo cyane umugabo yinjira no mu rugo urebe filime witonze uriya ninde umugore aza hano kureba Oh, it's the... bafite kamera niba abantu bazana inzandiko No, it's the mail. ndabona noneho haje umugore ataje umugabo She's cute. You want to see? ni namwiza urashaka kumureba se mugabo wa buri munsi ureba abantu bazanye inzandiko kuri kamera. We want to cooperate here on Really? this. Now, a dangerous fugitive is apparently wanted in connection with a shooting that... hari umugabo mubi cyane rumaze iminsi uhigwa afite aho ahuriye n'iraswa rimaze iminsi ribaye. But just because he's buying fertilizer doesn't necessarily mean he's making a bomb. umva kuba uwo mugabo ari kugura ibintu bimeze nk'ifumbire ntabwo bisobanuye ko agiye gukora ibisasu. Wa mugabo twatangiye filime yavuga ngo yitwa Stephen Arthur Young kuri televiziyo niwe uri gucaho. Full of roses for all I know. Do you recognize uyu mugabo hari aho waba umuzira? Stephen amazina ni Stephen Arthur Young. ubundi uyu mugabo aturuka yitwa Oakland, Ohio. uyu mugabo abantu bose aho wamubona ni mubi cyane watumenyesha. Here's girl Vince. Sexy voice, blonde hair. Last time you got aroused was 1978. Yeah. Bano bari kureba. And the abduction of uyu nawe avaho. a nationwide... In addition, authorities have iyi given nkuru zose nta kindi ziri kuvuga ni umugabo. indications. If you can identify these places, hano hantu uramutse ubashe kuba wamenya hariho 100 number. wahamagara inzego zikwegereye ugahamagara kuri nimero rimwe bazira nimero zose ubona ari imbere kuko uyu mugabo aravuga ko aho hantu ashobora kuba ariwe yishe ibisasu. Will you find out what's going on? hamagara Phoenix PD umenye n'ibiki bijya mbere ubwo ni polisi ye ya Phoenix. And he's wanted in connection with the murder of a police uyu mugabo ari guhigwa bifite aho bihuriye nanone no kuba yishe umupolisi ushinzwe kurwanya ibyebi. About this, all their guys are accounted for. barebye hano ubona A umugabo younger. uyu mugabo mwita Yanga. Get his file. Vince, get the Phoenix field office. umva hamagara Phoenix Field Officer waho aguha amadosiye avuga kuri uyu mugabo Yanga. Stephen Arthur Young. Stephen Arthur Young King Fahad yahoze uyu mugabo ngo uyu mugabo bare asengera mu musigiti bita ngo King Fahad Mosque. Mosque. No current address, no nta record. aderesi z'ahantu atuye muri ino minsi Says here nta n'amateka muvugaho ko ari umuhezanguni b'abasiramu b'abahezanguni. the U.S. Army, but amakuru yandi tubona yakoze mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika there's nothing in it. Why isn't nta that? kindi tubona. Hi, this is Special Agent Paul uyu Vince, ni Special Agent Paul Vincent. Angeles Field Office. I need urebe everything you... batangiye kwiga kuri uyu mugabo Stephen Arthur Young. Stephen Arthur Young w'imyaka 38. Helen You seen these news reports? wabonye amakuru ari mu itangazamakuru hari amakuru mufiteho arayamwereka. wanted in connection with the murder of a police uyu mugabo uravuga ko yishe umupolisi ndetse agashimuta abana babiri. We need to bring them all in. bose tubazane hano. Can I talk to you in your office? abantu bose mukeka kuba ari ibyebe mwari muri kuneka mubazane tubabaze ibibazo tubafite. hari igihe ubundi bakuneka hari n'igihe biba ngombwa ko barikira gukuneka bakagufata bakakubika bakakuneka bakwifitiye. Families, their friends, bari abantu bose imiryango yabo tubihata ibibazo inshuti zabo potential terrorist link. bose umuntu mukeka ko ashobora kuba yateza ikibazo cy'iterabwoba mubafate mubazane. That's hundreds of people, ni Jeff. abantu bagera mu majana ariko We're getting them as Umva. agent says we want. turaza kubaha ubufasha bwose bushoboka We need it. ariko turabakeneye mu bafunge And those tubahate ibibazo. drop everything else. This is top priority. iki nicyo kintu cy'ingenzi ibindi mwe mubiretse. Can I know what this is about? wansobanurira neza. Classified director from DC. ni amakuru y'ibanga aturutse Washington DC tutarabasha gusobanukirwa neza ariko baravuze ngo umuntu wese dukekaho igikorwa cy'iterabwoba tumufate tumufunge. Bear, Mama Bear, and Baby Bear all fell fast asleep. hakurino hano hari umugabo ari kumwe n'utwana twe tuganiriza. Yeah. Think I'm making it up? Yeah. No. abagana n'utwana hoya nawe urabeshya. mugabo arebye hariya mugabo Why don't you... kirebanye n'umugore bana banjye mujye mu cyumba gato You're there all asleep, okay? Go ahead. mujye mu cyumba mureke ibipupe byanyu bisinziriye. bana bajya mu cyumba. Hello? Hi, I'm Agent Phillips. by Agent Phillips Investigation. nkorera FBI. few questions, please. hari ibibazo bike twari tuje kubabaza bavuze ngo abantu bose bakekaho ubwihebe babafate. Good sweetie pie. Come. bana bato mujye mu cyumba bana bajyana na mama. buri wese bakekaho ubwihebe telefone. Hey, I'm just about to call you. nenda kuguhamagara hari ikibazo mfite. Well, some guys outside my gate. hari abasore bari hanze y'inzu yanjye bari kuvuga ngo bakorera FBI. hari ikibazo mfite hari uwo yisamagara. That's impossible. Nobody knows where you are. oya nta muntu uza utuye nta muntu waza kukureba. No. bivuze ngo aba bantu baje iwanjye ntabwo bazi ba FBI ntabwo mbazi. No, I'll take care of it, but you need to relocate us immediately. umva ugomba kuhita utwimura byihuse njye n'umuryango wanjye bano reka mbiteho. umugabo ahita akupa
bano ndabitaho bano baje ahita akura yimbunda. Suspects down there, more on the way. Dufite abantu 80 turi guceka muri kano kanya. Urebe filime witonze. Maybe a military facility, but we have custody. Umva icyo nzi cyo tugomba kushaka ahantu tubajyana ashobora kuba ari mu kigo cya gisirikare ariko twamaze gufata abo bantu. Has an ex-wife and 2 small children. They left the house 5 days ago, haven't been seen since. Umva uriya mugabo yanga muri guhiga biravugwa ko ngo yarafite umugore n'abana babiri ngo abo bagore n'abana babiri bamaze iminsi 5 nta muntu uzano baherereye. Honor, she's bound to know something. Find her. Umugore mu mushake nawe. Hey Mike, I'm going to have to call you back. Mike ndaguhamagara nyuma. Brody. Special Agent Brody. Special Agent Brody. Mazina yanjye ni Charles Thompson. Fito muriye nanone na Defense Intelligence Agents. Cyangwa se DIA. Discuss with you a matter of extreme national. Nyeneye ko tuganira ku kibazo cy'umutekano uhambaye cyane w'igihugu. How did you get my personal? Nimero yanjye bwito imenye ute. Dufite amadosiye nk'igihumbi n'ibihumbi ageza kuri buri muntu. I'm not going to discuss this with you. Listen to me. Umva. A CIA amadosiye ya CIA baboherereje kare kuri FBI bibeshye. Idosiye y'uwitwa Henry Humphreys mwakiriye mwibeshye. Uwo mugabo witwa Henry Humphreys ni mubi cyane. No. Buretse umva. I don't know, nobody has this number. Umuntu umamagaye. I have a lot of files here. Hano hari amadosiye narifite n'umugabo witwa ngo Henry Humphreys. Sent people there. Nimba mwohereje abasirikare gufata uwo mugabo mwirabura Henry Humphreys ngo bagarure nona. Ntimumwegere ndababujije uwo mugabo ni mubi cyane. Twari twohereje Phillips na Hunter ngo bajye kumureba. Bazo amadosiye y'umuntu. This man is armed and dangerous. Uyu mugabo ngo amadosiye ye ngo ni mubi cyane mu mwirinde. To subject or family under any circumstances. Department head. Yagira umuntu wegera uwo mugabo n'umuryango icyabi cyari cyo cyose. Niyo madosiye yavuye muri FBI abiyama kwegera urugo rw'uriya mwirabura. Charles Thompson before any other action. Ntabwo bari kwitaba aba agent twohereje gufata wa mwirabura. Mwita Henry Humphreys bahise bohereza abandi gitaraganya. Baze bareba uriya mugabo bimeze bite. Katururi. Bavayo ni babiri. Iyo ufite ikibunda kirekire muramuzi. Muzi muri za Superman agukinira nka Superman, DCS Legends of Tomorrow, bamwita Brandon Roth. Iyi filime yuzuyemo ibyamamare. Ahita avayo. Camera. The door's open. Muryango urafunguye kandi hari kamera. Aba FBI bavayo. Wari umwirabura bayobeyeho CIA yari yababusha tura mugabo nta muntu uje umumenyera. Nta muntu uje ugera hafi ye n'umuryango we. FBI. Move to the door so I can see you. FBI egera umuryango tukubona. Munyereke badge zanyu. Right here. Let me see it. Kandebe badge wa mujinga. Right here. Dore ngiyi. Coming out. Okay ndaje. Manje koremba afite badge. Mugabo ngo ni mubi cyane. Twe turabona n'umwirabura unakuzemo. Take one more step and I'll shoot. Nutera indi ntambwe ndakurasa. Ziba wa. Ntabwo bafite. Put the gun down. Shira imbunda hasi. Ntabwo nyishyira hasi. Not you. Ntabwo ari ndi kubwira ngo shira imbunda hasi. Ni umugore wanjye hariya. Back away slowly. Shira imbunda hasi ubihorere. We n'umugore ntabwo basanzwe. Babandi bari baje mbere babaziritse. Maboko ku mutwe. Lower your voice. Vuga garo wa kigoryi utankangira abana bari mu nzu. Nkangira abana. Buti ni ndohereje ibigoryi nkamwe mu nzu yanjye. Bahise bamufunga. Bamutinye dore ukuntu abareba. Dore ukuntu kibareba. Shira hano. I'm Special Agent Brody. Wait, Special Agent Brody abana banjye bari hehe? Bari kumwe n'umugore wawe bameze neza. You have a file on me? Ufite amadosiye mvugaho? Henry Harold Humphreys. Is that your real name? Niko witwa? What do you think? You've been read your rights? My guys come. Bagusomeye uburenganzira bwawe abasore banjye baraje. Send these assholes to my house. You Wewe wohereje ibigoryi mu rugo iwanjye. And you can give me a real one? Mbwira izina ryawe rya nyaryo. Okay, let's play the. Sawa reka dukine imikino. You can call me H. Ujye unyita H. It's your first name, Agent Brody. Wewe bakwita Brody. Detained 2 federal agents. Twohereje abagenti ba FBI urangije urabashimuta urabazirika. You admit to that? Urabyemera? To my house. Bansanze iwanjye. Abana banjye bari bahari naketse ko bashe kwica abana banjye. Ukeka kuri hejuru y'amategeko rero. Arabareba. Do you recognize this man? Uno mugabo uramuzi no mugabo twatangiranye bita Harold cyangwa Yanga mubare Stephen Arthur Yanga wandi wavuze ngo. Yeah. He's on TV. Nabonye kuri televiziyo bavuga ngo ya numwicanyi. Helen, I'm sorry, this interview is terminated. Tubabarire interview mwakoresha uyu mugabo n'ibibazo birarangiye. Name got on some list CIA sent to the FBI. Uyu mugabo ari kuri liste ya CIA yabohererejwe kare habaye mikosa. This is file, don't blame FBI. Really? Did you check the leads against the DIA priority list? Ese muko ntago uzi gusoma amadosiye ya DIA ngo ubashe kumenya abantu badakorwaho. Do not touch. Hari abantu bose bariho red tags bisobanuye ko nta muntu bakoraho. Uyu mugabo ntakorwaho igihugu kiramurinze. Wait, he's under protection? Rich uyu mugabo ararinze.
kutunyingiriza ubuzima. He thought your guys were killers. Sorry. Uyu mugabo abafite ubwoba ziko abasore banyu ba FBI bagiye mu rugo arabicaye. A heartfelt fucking apology. Who are you? Tukwiye gusaba imbabazi urinde. Ask. Byaba byiza utamubashije uwari uyu mugabo iyo umufunze leta irakubwira ngo uyu ntakorwaho. Ni umuntu igihugu cita ngo ntakorwaho. Ni ntakoreke baze mu gihugu ariko cyose. Bakavuga ngo umuntu ntakorwaho. I can't give you all the details right now. Kanu ndagakeneye nanjye bajye babwira abantu ati roki ntakorwaho. Siko ariko nabura gasha. This one, okay? Okay, of course. But where's this facility? It's class. Ahantu tugiye kujya ni ibanga. Tugeze ku munsi wa gatatu. Ku wa gatatu. Muri filime witonze. Akwereka bahise bafata abakozi ba FBI abandi tugiye mu kigo kibanga. Na ahantu badashobora kubwira n'umukozi wa FBI bamwongorera ngo aho tukujyanye nibangura habona uhageze kugira ngo utaba wanahamagara haduye ukabimumenyesha. Hano hantu ni hehe? Hano hantu ni hehe? Leta ifite ibigo byinshi ikorera mu byibanga ku buryo haduye atapfa kumenya wagwane. Hey! Yep. Agent Brody, we nkurikira. Wa FBI, Agent Brody, yibuke muri Matrix, we na Neo bagukubitira abantu bavunira mu mavi. Yeah. Bahita binjira hano. Kali Animals. At this point, I need to take all of your firearms. Giye kubambura imbunda zanyu hano mwese. Ma'am, I'm sorry. The rules. Nagwanya mbura imbunda yanjye. Oya bareke bazigumane nta kibazo na general. I'm General Paulson. General Paulson. The operation. Ni joyo yo operation kubera hano. Yes. Niwe bita Brody. We haven't been briefed on this, but you guys will be assisting us. Nubwo batabaye briefing icyo muje gukora ariko muraza kudufasha. Investigative duties under my command. Muraza kudufasha mu iperereza ariko ndaba mbayoboye. I'll show you the offices and Muze mbere ku office mukoreho. Nagusuzuguye. Ntago abasirikare bemere gukurikiranira misiyo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bundi ari bikorwa bigomba gukorwa na FBI, bigakorwa wenda na CIA, bigakorwa na polisi mu gihugu indani. Ariyo mpamvu utajya ubona abasirikare bari gukora amaperereza baza gufata abantu gutya na gutya, hari ibindi bintu abasirikare bashinzwe. Nibyo namuza ati ko mbona abasirikare bari kwivanga mu bibazo byacu ku butaka bw'igihugu. There's the defense office. Umva hari uburenganzira twahawe. The president has the authority to use the Perezida yemerewe gukoresha abasirikare mu gihugu indani abyemererwa n'itegeko mu gihe ibintu byaba byakomeye cyangwa se yaba harimo akagambane gamba igashobora gutwara ubuzima bw'abantu no kugabanya umutekano w'igihugu. Agent Helen. Agent Helen. Good to see you again. Kiza kongera kubona wa mugabo witwa indakoreka mu gihugu we. You all know each other? Yeah. Turaziranyira. They're a little mixed up. What are you doing? Tugeze gura kanwa uyu arakora ikintu bano ni bande? Contractors. What agent? Twebwe turigenga bano ni bafite ni independent contractors ni kahise musubiza no mugabo. Twe turigenga niba abantu leta ishobora kwishyura bakaza bakagira ibyo bayifasha bakongera bakigendera. Atari abakozi ba leta bihoraho buri kwezi. Oh, no agency would claim us. Kwe na agency nimwe dukorera wenda ngo dukorera CIA dukorera leta dukorera icyo ya leta iratwembaza yo support badukeneyeho kubera ubumenyi dufite budashyikirwa tukisubirirayo. Okay, everyone, if you could follow me. Okay, mwese munkurikire. Umusore afite n'ukuntu avugisha general ubona yamusuzuguye avuga ati general twebwe hari ubwo tugukorera hari ikigo dukorana neza twe nitwigenga. Umusore igihugu kimwita intakoreka we. Turashize. Bantu banje bari. We're working with the staff we have here from this room. Turakora na staff yindi iri hano. Offices as well as other agencies. What is this place? Nowhere. Hano ni exist. Hano hantu ntago habaho. Natwe ntago tuba habaje gukorera hano. To see this. Muze tubereke. Wa mugabo. Twatangira filime. Allah the merciful. Mu izina rya Ara umunyembabazi. Ni numwe ye Muhammad. Peace be upon. Amahoro ayimana bikuri Muhammad. Name is Yusuf. Amasumu zina yanjye ni Yusuf ata Muhammad. My former name Kera nahoze nitwa is Steven Atayanga ntarinjira idini nyiri umukafiri nikavuga. This is location 1. In location 1. Capture of all the locations, cleaned them up, took him out. Uyu mugabo twarebye hano hantu ari turebeye kuri kamera hano yarari. Niba kino kintu cyari kimuri inyuma. We'll recognize this. Kino muri kukibona? It is a bomb. Iyi ni bombe. Seen this. I have placed nateze 3 bombs ibisasu bitatu in 3 America. Mu miji ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiji minini, imiji ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba kubwira nka New York ubushobora gusanga ituwe n'amamiliyoni aruta atuye mu Rwanda. Bakubwira ibiriya miji nyine ikomeye ati yo miji yose uko ari itatu ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atavuza amazina yariyo nayitezemo ibisasu. All 3 are identical. All 3. Ibyo bisasu byose nateze muri iyo miji uko ari itatu bimeze kimwe kandi iyo miji nayibitezemo ibisasu ni imiji ituwe n'abantu benshi cyane.
nuclear bombs. ibyo bisasu byose ni nuclear bombs, ni bya bisasu bya kirimbuzi. Cya gisasu gishobora kuba cyahitana abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Nibyo bisasu bitatu yateze mu mijyi ikomeye ya Leta Zunze za Amerika. Hari ibyo nshaka gusaba Leta ya Amerika bitihise, These bombs will explode. ibi bisasu biraza guturika. Nimutama ibyo nshaka nka Amerika. Give you these demands Ndaza kubabwira ibyo nshaka at a later date. ku matariki ya nyayo. Amerika n'ikindi gisasu. Iki ni gisasu kiri kuri location ya kabiri. This is location 3. Iki ni gisasu kiri kuri location ya gatatu. Rebe. All 3 bombs are set to explode. Ibi bisasu byose bigomba guturika. Friday the 21st Ibi bisasu bigomba guturika kuwa gatanu tariki 21 at noon Pacific. saa sita z'amanywa Pacific time. Dusigaranye iminsi ine gusa ibisasu bigaturika. Hasigaye iminsi ine bira bisasu bigaturika. Ni bya bisasu bitwara abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Utagira ngo ni grenade ishobora kwica umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ya. Ni bya bisasu bashobora gutega ahantu kikaza kigaturitsa nk'umujyi kigatwara amataje n'abayarimo yose. Bya bisasu bya kirimbuzi nibyo bisasu n'umugabo yateze abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Later, if you want. Iyi video muraza kwireba nyuma. It's a 1% chance the threat is serious. This is 100%. How could an individual manufacture? Nigute umuntu nk'uyu yakora ibisasu bya kirimbuzi gutyo? A specialist. Uyu mugabo yahoze akorera Delta Force, ari specialist mu byerekeranye no gukora ibisasu mu gisirikare cyacu. Explosives, bombs. Yani expert muri explosives. Specialized in bomb disposal. Nuclear weapons served in Iraq. Uyu mugabo yakoze muri Iraq. Knows what he's doing. Uyu mugabo ibyo akora arabizi, yari umusirikare wa Amerika. He was a teenager. His father moved the family to Islamabad. Uyu mugabo akiri umwana, papa yemukiye muri Islamabad. There. Muri ambasade yaho. Farsi. Uyu mugabo si kuvuga igifarisi n'icyarabu. There's a way he could get his hands on fish. None se ibikoresho by'ibanze bituma umuntu ateranya igisasu cya kirimbuzi yabikuye. Ni ibikoresho umusivili atapfa kubona cyangwa umuturage. Ni ibikoresho biba bibitswe na leta gusa. Years ago he was on a team checking nuclear facilities. Uyu mugabo imyaka 3 ishize twamwohereje mu Burusiya kujya gusuzuma ibitwaro n'ibindi bintu by'ibikora ibisasu. Agiye kuri misiyo ya leta. Can't account for 15 to 18 bivuga ko Abarusiya batigeze babasha kubara amapound agera kuri 15 na 18. Be accurate around 5 pounds on. Niyo mpamvu ayo mapound ashobora kuba yakora ibisasu bigera kuri 5 cya 4. Casualties, folks. Ndetse ibyo bisasu bishobora kuba byakwica abantu bagera kuri miliyoni 10. Uno mugabo no kuvanga ibisasu yateze muri Amerika bishobora kwica miliyoni zirenga 10. Uri kumva abantu ukuntu ari benshi. But do we have any direct evidence that this? Hari ibimenyetso beretse ko uyu mugabo kino gisasu cyabari cyanyacyo. $1 million to get nuclear materials out of Russia. Tehran bishyuriye mugabo miliyoni z'amadolari 20 into Iran kugira ngo izo nuclear materials cyangwa se ibyo materials bikora biriya bisasu bya nuclear babashe kuba byagera mu byavanwa muri Rusiya bijye muri Iran. They lost track of him. Uyu mugabo arangije bamuburira irengero. They told us themselves. Tehran nibo babitwibwiriye. Hunger is an excuse to. Kuko bavugaga ati uyu mugabo naturitse ibisasu tutaza kubyitirira Iran. We don't know. So far he's made no demand. Muri kano kanya nta kintu aradusaba. So we have 72 hours to figure out what. Bivuze ngo dusigaranye amasaha byibura. Investigation isn't. Dusigaranye iminsi nenga ikibazo tube tugikemuye. Those. Bitisi ibisasu biraturika. Ikintu cy'ingenzi dukwiye kumenya naho ibyo bisasu biteze nona. We'll find the bombs. Uyu mugabo tumenya hari n'ibisasu twamenye aho biri. Agent Helen? Agent Helen. You already have him, don't you? Uwo mugabo turamufite, simumufite general. Umugabo bamufashe. 24 hours. Maze amasaha 24 mumufasha ariko atarababwira ibisasu biri. Clearance. It's classified through military intelligence. Umva ibi ni ibintu by'ibanga biri gukorwa n'abasirikare mu ibanga. How was he caught? Yafashwe. Officers saw him at a mall in Phoenix. Bamubonye mu iduka muri Phoenix. Pictures plastered all over the country. Cyane ko ifoto yari ahantu hose mu gihugu. Utegiye mu iduka kandi asiko bari kumuhiga. Agent, he'll escort you to view the prisoner. Uyu mugabo Colonel agiye kuberekeza mujye kureba. General, uwo mugabo. Can we interrogate? Uwo mugabo twamuhata ibibazo. Military is in charge of any interrogation. Umva ibyerekeranye no guhata ibibazo birakorwa n'abasirikare ntago ari FBI. Changes will let you know. Nibihinduka turabamenyesha namwe mu mubaza. This way, please. Bakomeza imbere gusa bari kumwe na cya kigabo cyirabura cyiturije ariko leta ikita ngo ntago gikorwaho uyu mugabo arinzwe na leta ntakorwaho. Ni ntakoreka. We have experts from multiple agencies, military, nuke specialists, psychologists. Dufite inzobere nyinshi mu bya gisirikare mu by'ibiturika mu byo kubaza ibibazo bamwe bareba umuntu mu buzima bwo mu mutwe bakamenya icyo atekereza bose babazanye kugira ngo bamenye kino kihebe cyateze ibisasu. Who authorized this? Ese ibintu watanze itegeko ngo bikorwe. An operational parameter. Ibyo byose biri kubera hano. Byateguwe. Sleep deprivation, tense noise, bright lights, threats of violence. You must be terrified. Uyu mugabo menya afite ubwoba ariko. Dogs. There should be dogs. Kuki mutazanye imbwa ngo zimukange? You're out here, Charlie. This is never gonna work. You're gonna have to make it work. Uyahita kuramo ikoti.
Icyebe bagifashe ariko nikiri kubabwira uko cyateze ibisasu. Bashaka kwinjiramo ukamuvugisha. Ntago nkeneye ko ari wowe umbwira icyo gukora ariko. Uraza kunyenera ko nkubwira icyo gukora. N'ubufasha bwanjye uri ubukenere numba utaranabukenera nona. Itafete urukundo abanyabyimbye mu kigo cya gisirikare kandi nagakorera leta. Aravuga ati reka leta inyambazi iyo bakeneye umusada gato ntago babona yo banyishyuye bihoraho. Niko ababwira. Dore ukuntu kireba. Dore ukuntu kibareba. Mukomere. Kiraseka. Abandi bari mu bibazo bafite ubwoko miliyoni z'abantu zirenga 10. Uriya mugabo arakora ibiki? Oh shit, here we go. Tayinjiramo indani. Nanjye sindamenya ngo yakora iki. Yinjiramo nasanga hari umusirikare uri gutoteza umuntu amumenaho amazi. Uyu mugabo ni icyamara yagukiniye Grim. Uyu nguyu yasanze mwana. You fucking animal, you keep away from him. Wari inyamaswa kuma kure y'umugabo. Za kureba icyebe. Kubita umusirikare mugenzi we. Kubita umusirikare mugenzi we naho gukubita icyebe kubita umusirikare. Turushize. No mugabo akora iki we? Uyu mugabo I never laid a hand on the prisoner. Ntabwo nigeze nkubita imfungwa ariko. Need him later. Uwo mugabo mwimubabaza muraza kumukenera nyuma mvuga ukuntu babwira abasirikare. Umugabo akubita abasirikare bakabwira abasirikare bagenzi ngo uwo mugabo mwimukubita mwinamukoraho muraza kumukenera mw'abasirikare mwe. Nyagasani uyu mugabo ni intakoreka koko. Umugabo akubita abasirikare abayobozi hejuru bakajya bavuga ngo uwo mugabo mumureke muraza kumukenera niyo yakubita abasirikare ntari birye. What? No, you don't have authorization. We nta burenganzira ufite bwo kwinjira. The FBI. Where the hell's Paulson? And get him out of here. Yaraseka bamusurana. Kubisa umusirikare akinjira no gukubita ikibi. Uriya mugabo ni muntu ki? Ngo baraza kumukenera. Umusirikare arakubiswe. I'm special. Mr. Yanga banyita Special Agent Brody to FBI. Here is illegal. Kuba bagufungiye hano ntibyemewe n'amategeko. You and I can sit down and talk. Kugerageza kuvugana nawe ngo turebe ko twagufunguza. Legal and necessary. Uraza gusanga nubwo bamfunze bitemewe ariko byari ngombwa. On terror. Mu ntambara y'iterabwoba. FBI woman, she's wa mugore wa FBI arimo imbere ari kumwe n'imfungu. Please find my arms. Wamanaguye ku maboko. Ko mfite imbeho bari kumupuriza amazi akoze muri barafu. Iyo bagufashe gutyo uzantu ari ibisasu baragutoteza bari kumupuriza amazi akoze muri barafu. My watch, would you like to know the time? Uri kureba ku isaha yanjye umeze nk'ushaka kureba igihe. 4:15 za mu gitondo. Mr. Younger. Mr. Younger. I'd like to ask you a few questions. Hari utubazo duke nshaka kukubaza. Wife Jahan and your 2 children. Kubyerekeranye n'umugore wawe Jeffrey n'abana. Ndashaka kumenya iki? Must have been very upset when she left you. Menya umugore wawe ubwo yagusigaga wararakaye. I'm not upset. Ntabwo narakaye. I accept my fate. Twebwe twakira ibitubaye twakira igeno ryacu muri Isilamu. Nimba umugore agiye ubwo niryo geno ryawe. Nimba hari niryo geno ryawe ntabwo tujya dusara. Abasilamu bene data barabizi. You should accept yours. Nawe uzakira igeno ryawe. My name is Mr. Younger. Yusuf, my name is Yusuf. Uri ukora ibiki Yanga? Yita Yusufu nyita Yanga, ayo ni amazina banyitaga ubundi bamwita Arthur Yanga, ariko baravuga ati ayo ni amazina nitwaga naraba umusiramu narinjira idini. Tangira unyite Yusufu. They're gonna ask me. Baraza kumbaza impamvu rendi kuvugana nawe. Be able to tell them something. Basigira icyo mbwira mbamenyesha. I'm sorry, nice lady. Babarira wa mugore ndabona uri n'umwana mwiza. It's too soon. Ariko aracyari karubu nta kintu nakubwira. Uyu mugabo yateze ibisasu bishobora kwica abantu mu miliyoni. Out of here. Uyu mugore mu musohori. Madam. Mada ni ngwino. Ibibazo ngo biraha. Turashaka ibisubizo wa kigorye mukomeze mukuremo makuru. Iyi filime irimo abasitari benshi ubunumiwe. Bakomeye gusa. You saw what's going on in there. It's arguably illegal. Babiri kujyamo imbere indani hariya ntago byemewe n'amategeko ubundi leta ntago ari kuri ifungwa. Iyo bafashe umuntu bakamufungira ahantu hatazwi kuriya bagakubitagura ntago byemewe n'amategeko. Niyo mpamvu FBI kuvuga ati ibintu ntago byemewe n'amategeko. Gufata umuntu bakamufunga kuri ubundi umuntu ajyanwa mu nkiko agakurikiranwa n'itangazamakuru kabiri n'abantu bose akabaza hari. If we work with these people, our integrity. Dukorana n'abo bantu indangagaciro zacu turatuzitaye. Umva. I believe that. Kuna kwizera kuri gukorana n'abo bantu. Council memo on coercive interrogations. There's no way. Ntago bahata umuntu bazore kumukubita kuri. Mva na amategeko yaturutse hejuru. Batubwiye ngo dushyigikira abasirikare tubafashe tubabe hafi. Tubabe hafi turebe ibyo bakora natwe niba ngombwa dukora iperereza. Kandi icyo ubona cyose ukomeza umenyeshe n'umuyobozi wa FBI. FBI yasabwa ubufasha.
bano bapolisi niyo batangiye kugira ubwo FBI bimenye ndakomera nka polisi bo ni abantu nyine bamenyereye gukora iperereza umuntu bikanyuzwa mu mucyo n'ibiki none babatumiye gukora n'abasirikare kubona uburyo abasirikare bakora mu byabateye ubwoba. Why the hell not? Because officially he doesn't exist. muri make no mugabo ameze nk'utabaho. And we keep it there. Faces lead to places. Our absolute priority is finding these locations. Ikintu cy'ingenzi ugomba gushyira mu mutwe uriya mugabo ni ukumenya ahantu yateze ibyo bisasu. Interrogate this guy? Kuki mutamuhata ibibazo se? Currently negotiating. Turi kunegosiya nawe buriya nawe hari icyo ari gusaba. Please. DJ, anything new on the ex-wife? Hari amakuru mufite yeho azora umugore we. Ndavuganye n'abantu bari Los Angeles. The wife and kids tried to board a plane to Saudi. We n'umugore uwo mugore we n'abana babiri bagerageje kuba bafata indege bajyana Saudi Arabia. Babima visa baracyari mu gihugu cyacu. To coordinate a check with rental agency. Kirakeye bafasha bari gushaka umugore wacu n'abana babiri. Country in some kind of truck. He wouldn't have used his real name. Okay, I'll get local PDs out at. Reka tubwire local PD ubwo n'abapolisi basanzwe. Bakurikirane babirebe. His team. Organize a trace on his internet phone. Umva murebe internet uriya mugabo yakoreshaga kagaho ibiki telefone yabo bavuganaga ibintu byose. Helen, can I have a word with you? Helen twavugana. We need you to negotiate. Ngwino ujye kunegosiya na H. Ari gushaka umuhura. H ni cya kigabo cy'ikirabura. Tutaramenya icyo gikora. Ariko ninda koreka. Turano bamushize. I hear you're a specialist interrogator. Barambwiye ngo uri specialist interrogator. Boze no mu gisirikare wa muntu nyine we ni inzobere mu guhata abantu ibibazo nk'abari abateze ibisasu bakanga kuvuga ibisasu biri bakimana makuru. We ngo arakubaza mpaka makuru kayamuha. Akubaza terero. Me the man I am today. Ibyo nibyo byangiza umugabo ndi uyu munsi. Colleagues, you beat them? Ese ni kuri ukorana bagenzi bawe bakubita. Latest. Young knows all about those techniques. He was trained by the army to withstand them. Uriya mugabo ni umusirikare turi kubaza ibibazo yose mu gisirikare cy'Amerika. Birabyo kumumena amazi bakoraga impamvu nakubisura umusirikare mumenaga amazi yamubazaga akoresha tekinike z'ubugoryi. Abikora umusirikare mugenzi we. Umusirikare yaratojwe ko yatotezwa utuntu nka turiya tworoshye. Bira ntago biri buze gukora kuri kira kibi. You after that little show. Wese hari utundi tuntu wakora. It's a show. You wanted the other interrogators to look like the bad guys. They are the bad guys. So, you talked to Younger? Learn anything else about him? We mwavuganye aramakuru amumenyeho. Make? Wowe? Oh, no, that's his file there. This? Je narindi kwiga kuri we ahubwo. It's classified. Nibanga. I see why they picked you, though. Bonye impamvu baguhisemo. Harvard Law, graduated. Urangije amategeko kwiga Harvard. To you. Counterterrorism. Uratsinda counterterrorism niyo niryo tsinda ukoramo. No boyfriends. And no children. Chose a career over a family. Nta mugabo nta bana wahisemo gukora akazi aho gushaka umugabo ukarutisha famille. So, didn't get anything out of him yet, huh? Nanone amakuru muramukuramo. Well, the general here has a great deal for you. Generali hano hari deal ashaka umumvikana. You can't beat up any more interrogators. Nongera gukubita abandi basirikare. You'll be brought in as we deem necessary. Take turns interrogating with the others. I work alone with an assistant. Kora njyenyine mu buryo bwanjye, uburyo mbishaka. I need a break. Well, you don't call the shots here, I do. You want me to do my work. Mwamamagaye ngo bakorera akazi. You will treat me. Mu nyubahe rero. Especially in front of a lady. Cyane cyane nk'ubu hari umukobwa muri gushaka kuntegeka mu nkanga ndi kumwe n'umukobwa urumva gutari kunsebya hari icyane. All under a lot of pressure here. Why don't we just You're a grown man, deal with it. Umva, urakuze nawe ubyikemurire. Hazaza y'iki gihugu ari mu biganza byanyu. I lead with one other. Jewe ni njuri buyobora ibyo hora. Who? Her. Ndakorana n'uyu mugore wenyine. She's part of a side investigation here. She didn't know the first thing about military interrogation. Give him what he wants. Umva mu ibyo ashaka byose no mugabo. Now, General. General, uyu mugabo ibyo ategeka byose mu bimukorera ariko abari ubaza ibibazo. Umugabo ariyemera du kuna bari kugenda aravuga ati nimutabimbwiye nimutareka ngo nkore ibyo nshaka mu buryo mbishakamo murabyikorera bahise bamwemerera ngakora ibyo ashaka. And these people are dangerous. Impamvu misemo gukorana nawe nuko nabonye ufite indangagaciro. Bano bandi tuba dukorana rega n'abantu babi n'abasirikare nkanjye. Shake him up. Take him down. Mupango mfite nukujya mukaranga nka mukaraga kiracebe nka gikaraga nka kizunguza koko. Wo kagerageza ukaza ukagiturisha kuko we nabonye uri umwana mwiza. Niyo mpamvu yahisemo no mugore. Ngo uyu mugore afite indangagaciro ntabashaka kubabaza abantu. Ati kiracebe ngiye kugikaranga. Njye nyikaranga wo garuke wongera ugiturisha. Bega tugikubita tugishyushya tugihoza. N'umugabo bamuhisemo abayobozi b'ijoro kuza bakavuga ati uyu mugabo icyo ashaka cyose mu kimuhe. Outstanding. Turukuntu kiza kisetse. Human Resources Training Manual circa 1983.
Honduran edition, right? People, we have a new specialist joining us. From now on, there will be no observers. muri kano kanya nta ndorerezi dukeneye mwese musohoke. Told them how small his penis is. They really ese icyo cyebe mwakibwiye ko mbona gifite n'agapipi gatonya ngo cyicare kibiza. Sifa amagambo ariko aje avuga. Consulting your agents. abari baje hano kuba indorerezi barabasohora bigiye gukorwa ni mwibanga. Bye bye na wa wundi yakubise. My equipment here yet? ibikoresho byanjye byahageze ndi bukoresha. Yego Alvarez yabizanye. Dore ibikoresho byanjye muhitamo byinjiza. We niko kazi leta imuhamagarira. Ibyebe nk'ibi byanze kuvuga bahamagara ino nzobere. Umva nzarira nakaraga shoka hirya nkwerekesha mva ukuntu abwira abasirikare. Fava over there. Nzarira nakaraga shoka we civilian. Ukuntu abwira abasirikare we kandi ntago akiri umusirikare. Call my wife, ask her to bring my food down here. Hamagara umugore wanjye umubwira nzanira ibiryo byanjye hano. Can't come in here. Umugore ntago yemerewe kuza hano. Umugore wanjye yanzanira ibiryo n'ijya. Very particular about his. Umva no mugabo iyo bigeze ku kintu cyo kurya ry'ibiryo byatetswe n'umugore we gusa ubwo nimba tumye ibiryo by'umugore we babizane. Itegeko rye rigomba gukorwa kuko niwe muntu bateze amakiri ushobora kuba yatuma kira cyebe kivugana ibisasu biri. Akurabona ko ushoboye ikintu ari ugishoboye wenyine mu gihugu hari ukuntu bakubaha we. Bamuzanira gashoka. Major, you're in command. Please, sir, aren't you? Ubu niwe ugiye kubuyoboye hano. Twigendere. I'm doing it now. Mugabo yitayinjira ikibe kiri. Let's get him down. Kibe cyanze kuvuga ibisasu cyabiteze biri bazanye umuntu ugomba kugikuramo amakuru. Amakuru rero bayagukuramo gute? They're really great. Ibaza umuntu ariko igihugu cyizera ko ari ushobora gukanga ikihebe. Kibe barakizirika. Afite umuyede we ntagakora wenyine afite umuyede we buriya ntuzabura umuyede. Urebe Agent Brody Gonna need your eyes. turaza gukenera ko turebera Interesting. turebe nano ni udutekinike umuntu akoresha dutangaje nimba hari nk'ubwoba agira utuntu twose nubona muteye ubwoba ujye umbwira. Mr. Yanga je banyita H Conducting your interrogation. ninjye ugiye gukomeza gahunda zo kuguhata ibibazo. That's right. Twigeze duhura twahuye koko Had to see that. byiza kongera kukubona. Want you to know my interest lies only. Njyewe gahunda mfite niweho gusa wenyine nta nubwo nkeneye iby'ibyo bisasu wowe gusa niwo ndeba. I have one question for you. Ikibazo ngufitiye ni kimwe Simple one. kandi akabazo koroshye. Please tell me. Mbwira Placed the 3 buttons. aho ibyo bisasu bitatu wabiteze. This is not what we talked about. Ibi ntabwo aribyo twavuganye ubuse barabimubwira. That's because you're only listening to yourself. We nukuri kwiyumva utazi uriya mugabo kona To this location, please. kandi urahera ahantu kure hari igisasu. Mvisha amagambo ariko ati ndagira ngo umbwire ahantu ibyo bisasu biri uhereye ku gisasu kiri kure giteze kure kugira ngo tube tugiyeyo tugitegurure. Turikiye bukuru kimureba yarareba yicaye ariga. Mr. Yanga You understand what I'm about to do to you? ese ibyo ngiye gukorera basi buno uri kubyumva cyanabyuze kure yagashoka ahita kata urutoki ahita kata urundi rutoki jejejeje akasa gahera kose agakuyeho. Turashize we cya kigabo ni abasirikare bavayo we mukasa gatoki gusa hari ubwo mukasa yakakiganza cyose. Get him out. We mumuzirike mu mudodere ya mukasa bahita bamusohora. So that's your technique. Zira nizo tekinike zawe. You're fucking joke. Zikusekeje. You expect me to be part of that? Urakeka nje nashyigikira amafuti nk'ariya yo guca abantu intoki. You think you're going back in there? Urakeka turakwemera gusubiramo indani? We asked the man. Turi kumubaza ibibazo ariko. The access highest levels. Umva uyu mugabo wambwiye ngo mbaze ibibazo yahawe amategeko kuva ibukuru na perezida nibo bari kumbwira icyo gukora. The records. Imba mutanshaka hano ntahe. Tell me. Do I have authorization? Mfite uburenganzira bunyemerera kubaza uriya mugabo uko nshaka cyangwa nitahe. Authority believes that we should all do what we think. Abayobozi bo hejuru barimo na perezida barizera ko ari we muntu wenyine ushoboye akazi rata. For our nicyo gikwiriye igihugu cyacu nimwongere kumbangamira mu kazi kanjye. Barumirwa. Alvarez, bag him. Alvarez. Mushireho ishashi. If I'm in charge here, you're not. Ari njye uyoboye ntabwo uyoboye. Uriya mugabo ni uyoboye. Dufite gukora icyo cyose ngo amakuru tuyoboye. Authorize him to So let it happen without your authorization. Umva njye ntabwo ndi butanga uburenganzira bwo gukomeza bakata umuntu intoki bino bintu ntabwo byemeye. Biriya bintu ntabwo biba byemewe mu mategeko mpuzamahanga gufata imfungo mukayikata intoki kuriya muri ho muyibagabaga. Baravuga tumva igire nkaho utayoboye hano. Nta muntu uzabikubaza nyuma. Abayede umuyede wamushireho ishashi. My guys stays. Nimwe mu basore banjye gume hano. Stop this at once. That Bino bintu tubihagarike. hold out right now. Want to leave? That's fine. Nimba ushaka kugenda asubira muri FBI ariko akazi tugakore. Bano bari kuzanamo umugabo yateze ibisasu bishobora kwica miliyoni abantu benshi. Rero nabo bagomba kuzana umuntu umeze nk'icyo kiyebe cyashaka kwica abantu kugira ngo abari ugitera ubwoba ariko biragoye.
Rebe afite umuyede w'umurakari. Bamunigishije ishashi yaraguhumeka biba byanze neza. Bari bagejeje umwuka. Uyu mugabo ni ugomba kugikuramo kuri cyebe kikavuga ibisasu biri. I haven't seen you since Afghanistan, right? Muri Afghanistan niho naguherukaga. When you're done, you can wait outside. Nusoza untegerereze hanze. Wereka utuntu nikorera n'iki cyebe twenyine. Alvarez arasohoka. Muyede. Sigarana n'ikigabo. Do. Ayiwe. Mr. Younger. Mr. Younger. Are you ready for this? Bino urabyiteguye? No. Oya. No one ever is. Nta muntu ujya unyitegura. Uko ndatungurana. Nangije gufatira kuma gato hano. All your worst fears. Ubwoba bwa mbere ugira. Na zanzozi zawe mbutinya guhura nazo. Nizo nge. Ikintu cya mbere utinya ku isi nicyo nge. Bura hari igihe ubuzi ngo utinya nk'akanyamaswa runaka ntinya intare, ntinya guhura n'iki, ntinya gufungwa, nyine ukagira ibintu ubuzi ngo nibyo utinya. Ariko uno mugabo murahura akakubwira ati buri ibyo ntabwo bitinya. Ugereranije nanjye, ninjye bwoba bwawe bwa mbere n'indoto mbi zawe. Arabanza mujomba icyuma ku ntoryi. Colonel, the Geneva Convention states... Bino bintu bihabanye n'amasezerano y'i Geneve. Bihabanye ngo na Geneva Convention. Unlawful. Enemy combatants may invoke the Geneva Convention. Umva ibyo by'amasezerano y'i Geneve y'ukuntu imfungwa zifatwa n'ibiki hano ntabwo bikora. So how do they prove? That's alien unlawful enemy combatants. This man is an American... Uriya mugabo muri kubaga wibuke ko ari umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uriya mugabo yarega leta yose. Today he is now stateless. Uriya mugabo twamwambuye ubwenegihugu ubu nta leta afite. Do that. Ntabwo mwabikora. Mbere yo kumuzana babanje kumwambura ubwenegihugu baramwihakana leta rukuntu itivuga tuyu nta bwenegihugu afite by'igihugu cyacu. Nka kwa kundi umubyeyi yacu umwana muri famille. Igihugu cyabanje kumuca kugira ngo nubu nta gihugu afite uriya mugabo cyane amubaza cyangwa barizwamo. Paulson can't come back right now. General Paulson ngo ntagari bugaruke. Ariko aravuze ngo gahunda ni ikomeza. Illegal, I will not allow this. Cyane ngo dubwemere ko ibintu bitemewe n'amategeko bikomeza. Uyu mugore avayo. Consists of bazano kwiga kuri bya bisasu bya plutonium. plutonium E, 1.5 pounds. Buri gisasu gifite Another 1.5 pounds. buri gisasu bagenda bakibarira amapawundi akigize. Another 1.5 pounds. Buri gisasu bagenda bakibarira. We have to stop this. Bino tubihagarike. I'm going. Naje kubwira umuyobozi wa FBI. Kinga umuryango nkubwire madam. Batteries. Kinga. What he's doing in there is a... Uriya mugabo ibyo ari gukora. This suspect again? Uriya mugabo yigeze yongera kumuhata ibibazo. Why he left the room? Ku kirere usohotse. Suspect is being tortured. Umva ukekwa ari gutotezwa. This is unconstitutional. Bino bintu ntabwo biri mu itegeko nshinga kuhata umuntu ibibazo mumukubita kuri. If those bombs go off, there will be no fucking... We ntabwo uri gutekereza ko biriya bisasu nibiturika itegeko nshinga ritari buze ko bari kibaho. Ibaza igihugu cyabuze abantu bagera kuri miliyoni 10 baturikijwe na biriya bisasu. We uri kwita ku buzima bwa kiriya kihebe utitaye ku buzima mbega bw'abantu bagera kuri miliyoni bashobora kwicwa na kiriya kihebe. Uri kuvuga ngo biri mu itegeko nshinga ariko abo bantu nibapfa nta tegeko nshinga turi buze kuba tugifite mu gihugu. Banyumva? Tekereza ku buzima bw'abantu bashobora kwicwa n'igisasu kurusha gutekereza ku buzima bw'ushobora guturitsa igisasu. Hey, Main Justice and the Director's Office are aware of what's going on here. ibiro byose by'ubutabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizi biri kubera hano biranabishyigikiye biri kuvuga ati uwo muntu mu mukorere yicwa rubuzo rishoboka ryose ariko dutabara ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu. Hey, We're powerless to stop it, and the situation is too grave to pull out. twebwe rero nta mbaraga dufite zahagarika ino misi iri kujya mbere. As a witness, and when Wowe hano nk'umutangabuhamya gusa. the civil rights prosecution against these bastards. Nibiba ngombwa wenda natwe nyuma dushobora kuzabarega ariko muri kano kanya turi kubanza gutabara ubuzima bw'abandi bantu. You to do everything in your power to find those. Genda nawe ubafashe ukoresha imbaraga zawe turebe ko ibyo bisasu tubibona. Uranyumva? Niwo musada wonyine wabuhaye igihugu. Na ibyo kugirira dora amashanyarazi. Mashanyarazi. Gabara gutoteza kagutoteza niko kaza kora. Yica rubozo leta niki mwishyurira ati turaguhamagaye ngwino wica umuntu rubozo. Hey, You removed your name tag. ndabona ko izina ryawe. Yana ko izina ryanjye batazavuga ngo nari ndi na hano kabisa bari kwica umuntu rubozo. Bira bintu ntago yabyemeye mu masezerano y'imfungwa. Impamvu ujya kubona ukabona umuntu yisha abana simujya mubibona ukabona umuntu yisha abantu yarabamaze muri gusaba ngo nawe bamwica ariko bakanga kumwica ntago byemeye ko bamwica ntago bishoboka. Hey, ibaza ko n'umugizi wa nabi wisha abantu bamaze ari uburenganzira bagihabwa sha. Hey,
abantu njye mbona mwese muri gusoma ngo ese ubu nawe bamwishe ese akabona bari kumwica nibyo rero ubona. You mind if I hari ikibazo nkoresheje ubwiherero abayashyizemo n'agataburi yari mu kazi buriya tujye twubaha akazi ka buri muntu. Mwiriwe neza. You mind hari ikibazo nkoresheje ubwiherero niko kazi kamutunze n'umuryango. None nta nubwo akorwaho na leta irabizi kahumura ahageze hose uravuga ati uyu mugabo ntabwo amukorwaho. First, you get used to it. Ubundi bitangira kuri ariko ukagera ukabimenyera. You didn't even question him. Nta kibazo na kimwe uramubaza ariko. Blood on my jacket would be all right if I'd gotten some information. Well, you're not going to get any. Nta makuru n'amakino no mukeneye. Say anything you want and none of it will be true. Physical torture doesn't. Biriya bintu byo gukubita umuntu ngo uri kumukura amakuru ntabwo bijya bikora. Umva muko. I guess that's why they've been using it. Gusa urashaka kuvuga ko ababivumbuye mu mateka y'abakurambere bacu byo gukubita umuntu ngatanga amakuru ari injiji. Niko uvuze. For fun? Ucyaka ko tubikora twinezeza gukubita umuntu ngaduha amakuru. So special is it? Ibyo nibyo bikugira umuntu udasanzwe kuri leta. Our secret weapon against. Bivuze ngo niwe ntwari ikomeye kubanza b'igihugu. Not about the enemy. Hagari byerekeranye n'abanzi. It's about us. Ibyerekeranye natwe. Our weakness. Intege nke zacu. We're on the losing side. Twebwe nk'igihugu tuba turi ku ruhande rwo gutsindwa. N'ubu niho turi. We're afraid. Dufite ubwoba ariko ibyebe nta bwoba bifite. We doubt. Turashidikanya ariko ibyebe byo biba byizeye ibyo biri gukora bidashidikanya. Dufite indangagaciro. Values have cost us how many lives? Izo ndangagaciro rero zo kwanga kubabaza icyebe nka kiriya nizo zituma ibyebe bikomeza kumara abantu bacu. Bisha ariko. It's not about that guy out there. Ntabwo ikibazo ari kiriya cyebe riga. He's not the problem. Buriya ntabwo ari we kibazo. Ikibazo ni abantu beza nkawe mutuma ibyebe bitumenyera. Takes time. Ibyabaye hano byakagombye gukorerwa raporo ibyo bitwara igihe bitwara amezi. Process. Bitwara process. Leave. I have no limits. Bikira cyebe ndashaka impamvu bakimpaye ni ukugira ngo kizere ko nta limite mfite y'ikintu kibi nta mukorera. Uko nibyebe nabyo bizi ngo mfite uburenganzira umusirikare niyandase cyangwa umupolisi bagomba kumfunga ariko yazi ko nshobora kumukorera ikintu kibi. Nibyo bituma nyine atinyamo. Nta kibazo na kimwe uramubaza. Kumubaza ni akazi kawe reka mbaze. No. How about working beside me? Urashaka ko dukorana oya? Reka dukorane rero. Nimba udashaka kunkorera. Bavayo. Umugabo aravuze ati twebwe ikibazo cyacu tuba dufite gushidikanya kandi wo kuri kubibona no muri uyu mugore n'abandi basirikare bafite gushidikanya tugusiki cyebe tukigirire nabi tugire gute ni bibi ariko kira cyebe cyo ntago kiba gifite gushidikanya iyo kigiye guturitsa abantu. Uyavaye z'ikigabo bakizi bamukasa ubonye hano bagiye bamukata ariko ugora za kumumanura kandi cyo uriya mugabo yavuze ati ngenza nzajya nkubita mushyushye wowe uzi umuhozi. Yongere yumve ko no kuruhuka uriya mugabo ntago ari buhagarare Yusufu. Why are you letting him do this? Kuki uri gutuma gukorera bino? Ahubwo mwe kuki muri kumureka kankora bino? We're gonna find these bombs. Urumva ko ibyihebe ariko nabyo babizi ko leta itemerewe kubikubita gutya. Bira bisasu tugomba kubibona. Maybe we can make it easy. Vugisha hari tubyoroshye. That bastard is gonna keep. Bitize kira kinyendaro kirakomeza kigukubita kigukaranga. Ntacyo bintwaye. Niteguye buri kimwe. Your friends at the mosque. Inshuti zawe zo mu musigiti. Your family. Famiye yawe. Did you want to impress them with this? Ese bose urashaka kubemeza ukora ibikorwa nk'ibi? Ibaza umugore we namenye ibi bintu wakoze. Your kids. Abana bawe bakamenya gukora ibintu nk'ibi. Oh my God. Mana yanjye. Your kids. Abana bawe. Nobody told you, did they? Nta muntu ugeze kubwira iby'abana bawe. Tried to leave the country. Umugore wawe yagerageje gusohokana abana mu gihugu ngo bagende. Go to Saudi Arabia. Ngo bajye muri Saudi Arabia. But she was denied a visa. Ariko bamwimye visa aracyari muri Amerika. Bihishe muri Amerika. You don't want them blown to pieces. Bivuze ngo ushobora guturitsa igisasu ugasanga wateze ibisasu n'umugore wawe n'abana bapfiriye muri ibyo bisasu. Yusuf. Umugore n'abana urabakunda bawe. You must love them so much. Ndabizi buri ukunda umugore wawe n'abana cyane. Buriya n'inzoka ikunda umwana wayo. You have 2 days to agree to my demand. Ufite iminsi 2 yo kwemera ibyo mbasaba. You haven't made any demands. Nta kintu kimwe uradusaba. He sees everything. Imana irabumva kandi irababona. Allah loves those that do good. Allah akunda abantu bakora ibikorwa byiza pana bakora ibikorwa bibi nkawe.
Korowani narayisomye kandi ayikunda. Blesses a just war. Allah aho umugisha intambara zera. One of the bombs just give me proof. Basimbwira ahantu hari igisasu kimwe biraza gutuma tumenya ko ibisasu koko bihari tunakwizere naho buturi no gukeka ko bidahari. Ejo nibwo muzatangira kunyumva. Line is Friday. Ejo azabikize. Umva amadasohoka sohoka wamuhaye akanya ko kwitekerezaho cyane reka twongere tumukarange. I don't need your help. Abufasha bwawe nyeneye mada. I deserve it. Reka ibyo bagiye kunkorera byose n'ubundi babinkorera ndabikwiriye. Arababwiye ejo muzatangira kunyumva kubita amashanyarazi avanze n'amazi. Umuyeda aramusuka amazi undi akamukubita ishanyarazi. Shanyarazi. Jana rari bikire kirera kiramubwiye ngo byose ndabyiteguye. Ngo kandi ku munsi w'ejo muzatangira kuntega amatwi mwitonze. Bebe. Mugabo ntaryama. N'ikebe ntatuma kiryama niko kazi yishyurirwa na leta. Ikebe ukakima umwanya wo kwitekerezaho ukagitoteza ninjoro cyagira ngo kigize ibitotsi mukazana ya matara ari amatara murika nabishaho sinzi nimba bajya ngo kwifotoza bakabikumurika bya bitara bamurika byo mu mashuti igitara bakakigushyira ku isura ku buryo utari businzire. Ushaka nkwica none ha Do what you have to. we kora icyo ufite gukora. I can't lose. Ntago ndi butsindwe. Yaraseka. Kebe yakimye umwanya wo kwitekerezaho no gusinzira. You're practical. Bivuze ngo uri babantu nyine bashyira mu bikorwa, uri babantu nyine bakora ikintu bavuga ati ikintu nk'iki gikozwe ingaruka zacyo ziba zigomba kuba ari izi, mbega abantu batabivangamo amarangamutima cyangwa se utundi tuntu two ku ruhande. Know what I mean? Uzi icyo nshaka kuvuga? Of course you don't. Icyo mvuga ntabwo cyumva. You only read religious. Wose mu bitabo by'iyobokamana ngo amakorowani n'ibiki. What I'm doing here is good. Icyo ndi gukora hano nanjye ntago ari ubugome. Ndi gukora icyiza ku baturage ba Amerika, abaturage banjye. If I get results. Nuramuka unsubije ndaza kuba nabaye abaturage ba Amerika. Ntago ari ubugome wabungenze. You see? Urabona? There is no H. Bivuze ngo nta njyewe nta weho. There's only victory and defeat. Hagomba kubaho intsinzi no gutsindwa. Gets to take the moral high. Uri butsinde ni uri buze gutayishimye. Kukazandikwa mu mateka. Uhomba no araza kwitwa umuhombyi. Gati yanje nawe. Miscalculation in your plan. Kwibeshya gutonya mu mipangu yawe. Utigeze upanga yaringe. Urumva amagambo y'umugabo. Ati wateguye imipangu yawe utegura kuzaturitsa abantu, utegura ko leta ishobora no kugufata bakagutoteza bakagukubita cyangwa bakagufunga bisanzwe, ariko ikosa wakoze. Ntago wigeze utekereza ko nzivanga mu mipangu yawe none ibintu byose nkabihindura gatogo. Tear your eyes out. Amaso yawe ndaza kuyakuramo. Not tear my building. Mbere muri kumva amagambo y'umugabo ariko ati amaso yawe ndayakuramo nyashwanyaguze mbere yuko ushwanyaguze inyubako z'igihugu cyambyaye. Every man, no matter how strong he is, lies to himself. Umugabo ko yaba akomeye kose buri yakunze kuba yibeshya. Hari ikintu yibeshyaho. I will find your lie. Icyo kintu wibeshyaho rero ndaza kukimenya. Break you. Ninyifata ndakugira umunyantege nke. You'll be a hero. Icyo gihe baraza kukwita intwari. Aramucira. Mugara mubwiye ati mbere yuko usenya inyubako z'igihugu cyambyaye n'abagituye amaso yawe nanjye ndayasenya n'umubiri wawe ngusenye. Mugabo leta niwe ibiya yazanye. Ati byebe biratubare ko niba bizi ko natwe dufite indi ntwaro n'umugabo ni intwaro ya leta gukorera ubugome bwabo ndi butemewe n'amategeko yose y'isi. Mpuzamahanga. Bwarongeye buracya. Ikebe cyavuze ngo ku munsi w'ejo nibwo muzanyumva. Ku munsi w'ejo dore ngo uyurageze. Ese baraza kucyumva gute? Katurore. Urebe filime. Urebe. Kuwa kane harageze. Amashanyarazi aracyayamukubita. Yaracyareba. Cye bari kugitoteza yakibwiye ati mu mibare wabaze ntago wari uzi ko zazamo. Urebe. Umugabo ntago aryama kuva yatangira akazi ntararyama ngaruka abandi basirikare bari no kuruka ariko we ntararyama. Byose ari kubikora kugira ngo atabara abasirikare. Tora abasirikare ntibaryama n'ubwanwa babwugushira mu kazi. Yes. Yego. Good. Byiza. His wife is here. Umugore we ngari hano we. Icyo gihe. Hey, Trina's here. Umva umugore wawe ari hano. Ibuka rye ibiryo ngo byatetswe n'umugore we gusa. Abandi bantu ntabizera amarozi yabo. Avayo ntararyama afite ibinini anywa bituma adasinzira.
Alvarez. Dim the lights. Take an hour break. Buzimije urumuri. Buruhutse. Colonel? Tell your wife nothing. You understand? Umugore ntugire icyo umubwira ndabyumva. Whoa. We buritse. Wait 10 minutes. Utegereje iminota 10. The adrenaline wears off. Uriya mugabo umusemburo ubanza utuze atangire kurira arizwa n'ibyabaye nibwo uri buze kumuvugisha akakumva. Sleep. Nubona sinziriye ukandi no buto arahita akanguka. Iramera nk'imushituye akanguke. Only you. Ni weho wenyine wemere gukanda no buto. Just her. Uranyumva? Nago ndi buyikande. Stay here. You can't run away from this. Ntago wahunga. Run away? Ntago bino uzabicika mbicikira iki? Just don't have that option, Helen. Muri twara abantu badafite amahitamo Helen. Where to run? I'm a naho guhungira mfite rega nanjye ndi imfungwa muri iki gihugu. Ask the CIA. Baza CIA. Ask them. Babazi nanjye ndi imfungwa. Haye ndi imfungwa naho guhungira mba mfite. What the hell is that about? Uriya mugabo yashaka kuvuga icyo avuga ngo ni imfungwa. Bad things, people out there. Uyu mugabo yahemukiye ibyebe byinshi yakoze amafuti menshi yababaje mbega ibyebe byinshi. They want payback. Rero haba hari abagizi bane benshi bari kumuhiga ngo bamwice niyo mpamvu atasohoka muri Amerika nawe wenda ngarasohotse agiye gutembera mu bindi bihugu aba yarahemukiye abantu benshi yarababaje benshi twamuhaye ngo ababaze. Rero ntago yasohoka Amerika. Bivuze ngo binasanzwe abikora buri gihe. Birakora se? You become one of us. Yego nawe wabaye umwe muri twe. Terrible, we say. Yego ni bibi cyane ibyo akora ariko birakora. Umugore amuzaniye ibiryo mo bebe kigabo nacyo gihe n'umugore waje. Umugore sheri umeze neza se? Ntago wamenye kaza akora. I've been sleeping, you poor thing. Disumaze iminsi utaryama mo bebe. Umugore yitabibona. He's falling asleep. Muginga yasinziriye. Sleep. We need H back in here. We tubwire H agaruke. Tuticebe gisinzira kibe nkakira nago mabugomba gutuma gisinzira niyo yaba iminota 5. Uko iyo gisinzire kirongera kikaruhuka kigatangira bushya. Mugomba kugitoteza iminsi yose kitaruhuka mbega kitanaryama. Supposed to sleep, you heard. Kandiri ya buto kugira ngo gikanguke. Do it. Bakanda buto. Turn it off. Birahagije yizimye. Bazimije biranga. Bazimije biranga. Mugabo mukubise amashanyarazi. We agiye gupfa. Kubise back. Mugabo yabasigiye buto idakora ikubita amashanyarazi ariko itayazimye. Cyebe gishobora kuba kigiye gupfa we. Bazano amashanyarazi barayagikubise baza gucomora ibitsinga. Turashize yarabuze gato yarapfuye. Mugabo arashiririye. Amashanyarazi aragukubita ugacumba umwotsi. Nibwo umenya ko ibintu biri seriye. Katie May, did you make that from? Mwana wanjye ko nako washanyirije se. Yigo papa nagashanyije ku ishuri. Mugore yaje arakaye ikigabo cyari gitumye bica umuntu. Cyabasigiye buti idakora kiri kwiganira n'abana kuri Skype. Wakinyendaro. Kids. There's got. Bana bato, papa agiye mu kazi turasubira. Ndabakunda bana banjye. Cyo kiturije kiganiriza abana bacu. Ndagukunda papa nanjye ndagukunda umugore yarumiye kubona kino kigabo kigira n'abana babwirana ngo barakundana. Current ran for 15 seconds. He'll be fine. Araza kumera neza. You all tried to save him, right? Warubizi kira buti ishobora kumwica. Mwarimu arise ngo mumutabare, ndimbizi ko mumutabare. Him to see that. Nagira ngo abibone nyine abone ko bibaye ngombwa yanapfa nicyo macaka kabona niyo mpamvu banasize buto imeze kuriya kugira ngo abone ko muri kugerageza gutabara ariko harebuze gato gapfe. Nope, that's your job. Ibisasu suraza kubibona ni uza kumenya aho biri. Rina. Uyu umugore wanjye Rina. President afite umugore mwe. Duty calls. Shereka nje mu kazi mu bebe bye kigabo kita gico. Subiye mu kazi ka leta. You know what he. Ese akazi umugabo wakora kazi yego. Your family, your children. None se wewe family yawe n'umugore n'abana bawe. House with him. Gute mwabana n'umugabo nk'uyu umugabo nagari muzima. Normal? Hagari muzima. Let me tell you something. Reka ngira icyo ngubwira ubwo wa mugore we. I lost my first family in Bosnia. Family yanjye nayiburiye muri Bosnia nari mfite mbere. Come to my house. Abagabo batatu baje mu rugo rwanjye. Me in front of my. Bamfata ku ngufu ndi imbere ya family yanjye. Barangije bica family yanjye. Boy. Umwana wanjye muto nari mfite baramwica. These were my neighbors. Abo bagabo baje bakamfata ku ngufu bakica famille yanjye n'umwana wanjye. Abo bagabo bari abaturanyi banjye. Knew me. Bari banzi. Very normal. Bari abantu basanzwe bano tuvuga ngo ni abantu bazima. Niyo mpamvu n'abantu bazima utambwira ngo abantu ni bazima. Byarutanga abana nuriya mwita ngo si muzima we nta kiba nankorera. No kumubwira tuyu nguyu wita ngo si muzima. Nta kibi yigeze ankorera. Ariko abo mwita ngo nibo bazima bamfashe ku ngufu banyicira n'umuryango n'abana.
yari afite indi famiye atarashakana n'uyu mugabo. Yemen, Pakistan, Russia, all over. He used several passports. Okay, but uriya mugabo yagiye akoresha passport menshi Yemen, za Afghanistan. Circumstantial. The Russians don't know exactly how much time. If he did have 15, 18 pounds of it, how did he transport it internationally? Niba afite amapondi yakora ibisasu agera kuri 10 ya amapondi y'ibiporoduwi bikora ibisasu bigera kuri 15 hagati ya 15 n'umunani yabyambukije gute? PD's hardcore in all motels and B&Bs. We'll get it within the next 12 hours. Vince, Younger was arrested in a mall. There must be a tape. Uriya mugabo nimba arafungiwe muri mall ari hari. Twashaka kasete y'ukuntu yafashwe tukayireba nayo yafashwe ate? In Jersey who ID'd him. It's a definite ID. He rented a 2-ton truck. He never returned it. Great. Uyu mugabo biravuga ko yakodesheje n'igikamyo ngo niyongere kugitanga. When agencies in major cities find some agicura mbega ngakitirure kampani yagikodeshejeho. Icyo gikamyo cyari gitwaye iki? Bakomeje iperereza. Uyu mugabo bamufungiye hano. Country 3 bivuze ngo yaragiye hakuri no muri East Coast. Za Manhattan. Probably LA. Burani za Los Angeles. Blossom. Okay, third one. Bivuze ngo natwe ubwacu aho turi ashobora guturika. Maybe Chicago. Ahandi dukeka ashobora kuba yarateze igisasu ashobora kuba ari muri za Chicago. Doing it now. Hey, bro. Bebe. H watch. H ngaragushaka. H ngaramushaka umugore avayo. Tell him I'm here. Ubwire ko ndi hano. He can come out. Asohokeyo. H, she'd like you to come out. H ngo sohoka aragushaka. Helen. Did you come in here? Helen wakwinjira. Inagire. Ndakwinginze. Iki kigabo uri kukibona nk'ikinyamaswa ariko kikamubwira ati ngiye aho kugira ngo azagire umuntu wangiza igihugu cyanjye. Nzamwangiza. Yamukasa intoki zose. Nakusuga ukata intoki yagiye kuramo n'inzara. Yusuf, it's Thursday. Yusuf turi kuwa kane. What will happen today? Uyu mugabo ndagira ngo urebe metode bari gukoresha ariko bazi kihebe. We araza akababaza ikihebe ariko ntago bashaka kucyereka kakeneye nk'amakuru kiri buze kumuha ngaba ari ukibazange si bisasubire cyane uya. We aragutoteza ubundi akajya hamagara abandi akabiro kuvugisha kugira ngo we uze kubona ko nta n'umutima agira mbega adakeneye no kuvugana nawe n'iby'igisasu kugira ngo uboneke atanabyitayeho cyane. Woboneka ari nk'igikoko muri umva Yusuf reba no mugore muri kuvugana. Ntago ari ngiri kukubaza. You know anything about massage? Massage wabo yizira? Be very helpful. Massage yamufasha muri kano kanya. No, not for. Oya ntago ari ngiye ushaka massage. His neck. Ijosi rye byagubanye kubera ukuntu uburibwe bwinshi namuteye mukuramo inzara ngira nte. Genda umukorera ka massage ku rutugu kari bumufashe. Kubita uburibwe ijosi rikagubana. Turi kibukuru kiri kureba. Turi kibukuru kiri kureba kikanze. Mind if I play some music? Kirema kazi ki? Leta soka. Yugasani. Kanywa ibinini. Kanywa ibinini. Please keep going. Komeza umumasa. Baby. Just in case. Nawe bino binini nuza kubikenera ubiwe. Birafasha. As deep as you can. He's blocking the. Uyu mugabo komeza umufashe biraza kugabanya uburibwe. Uretse wihagarara. Komeza. WFP no yikanze iki kigabo kiri hano. Korera massage. Some subjects can take it from a male. Bamwe na bamwe bakenera massage kuyikorerwa n'abagabo ariko yewe no umugore buyimukorera. Right down. I had a nurse who used to assist me. Nanjye cyane mfite umuforomokazi iyo nababazaga abantu bazaga akabakorera massage yari umuhanga. That's why I married her. Niyo mpamvu nashyingiranywe nawe. Tell you what happened to her family? Ese umugore wanjye yakubwiye ibyabaye kuri famiye ye? Of course she did. Yabikubwiye. She tells complete strangers something. Umugore wanjye ajya avuga ubuhamya bw'ibyamubaye akabibwira abantu atanazi ngiye mwumva biri kunsebye. Did he tell you the end of the story? Yakubwiye ko inkuru yarangiye se? When they took the village. Yakubwiye ko icyo giturage bakisubiza byagenze. Babagabo batatu barafashwe bamufashe ku ngufu. Wives and kids. Umugore wanjye uzi icyo yakoze yaragiye yica abagore n'abana babagabo bamwiciye umuryango bakamufata ku ngufu. Bose yarabishe. And just as our troops arrived, she killed them. Ubwo abasirikare bacu bahageraga n'ababagabo batatu bamufashe ku ngufu yisa bica. Baramufunga, baramumpa ngo mukurikirane. Did I tell you our children were born prematurely? Yakubwiye ko abana bacu bavutse igihe kitageze Helen. We were so worried. Twari duhangayitse abana bacu bavutse amezi ataruzura. It was the most beautiful thing. Buriya kuvuka k'umwana nicyo kintu gitangaje cya mbere. And the tops of their heads start. Iyo umutwe umaze gusohokayo bona birenze ari byiza. As if God actually exists. How about you, Yusuf? Yusuf we bimeze bite? Were you there when your wife gave birth to Ali? Wari uhari ubwo umugore wawe yabyaraga? Agent Brody here would say yes because Agent Brody hano yavuga ngo yego kuko akeka kuri umupapa mwiza. Me?
Njyewe ndatekereza ko umugore wabyara utari uri no hafi y'ibitaro nta mubyeyi ukurimo. Yes, that's what I want to see. Nibyo nashaka kubona atangiye kumwibutsa. Yatangira kurira akahita yongera akamukubita igishinge cyongera uburibwe. Mvugisha. Ndavuga. Umugabo yemeye kuvuga noneho. I am now willing to make a statement of my terms. Kuvuga ibyo nanjye nshaka mu nkorera iki kigoryi mu gikorera ibicubundi. This is a waste of time. Ibintu kwangiza igihe. In front of a camera, he gets. Ugiye kumushyira imbere ya kamera abaruhuka kugira ngo aze gukomeza ameze neza. Dore wa mujye. At all, that's progress. Nimba yemeye kuvuga basi aro biri kugana. Deals with terrorists. N'ubundi Amerika nijye yumvikana n'ibyibe. Do it all the time. Oya ibyebe turumvikana buri gihe. Been tortured, will deny it. He'll say he wants a broadcast. We'll refuse it. He'll make crazy demands. We'll reject it. What's the goddamn point? Sir, we're recording. Turi ku recording. Babanje kumwambika neza gashati bigaragare ko nta n'umuntu wamukubise kuko ntago yabyemeye gukubita imfungwa. Mr. President. Mr. President wa Leta Zunze za Amerika. I am currently being held on. Ubu tuvugana nafunzwe inshinjwe iterabwoba. Iki? I am a Muslim. Ndi Umusilamu. Ndetse ndi n'umunyamerika w'umwizerwa. I love my wife. Nkunda umugore wanjye. I love my kids. Gakunda n'abana banjye. I love my country. Nkunda n'igihugu cyanjye pe cya Amerika. My capture, I have been treated. Kuva nafungwa nafashwe neza rwose kuko n'ubundi arabizi kavuze ngo bamufashe nawe baramukubita. N'ubundi se ko yabari kuregera baregera ntacyo byatanga. Nukwita ubeje nyine ariko ati president rwose abamfunze bamfashe neza. Ni umusirikare abizi kuvuga ngo bagufashe nabi nta kintu byamumarira pe bamwihakana. Abagore biyubashye n'abagabo biyubashye rwose b'abasirikare nibo bamfunze bamfata neza kugeza uyu munsi bamfashe neza kumufata neza turabizi. I do not require you to broadcast this. Ntabwo nifuza ko iyi video muzayereka abaturage. Dangerous. Kuko byaba ari ibintu bibi pe ntago ari byo nshaka. I've placed 3 bombs in 3. Nateze ibisasu bitatu mu mijyi ikomeye Leta Zunze za Amerika. Reveal their locations. Ndababwira aho ibyo bisasu biteze. The following. Namwe nimwemera President wa Leta Zunze za Amerika gutangaza isi yose karibona. First. Itangazo rya mbere President wa Amerika nshaka kubanza ugatangaza kugira ngo mbabwire ibisasu biri. Umva ibintu ari gusaba president agenda ahagarara imbere y'igihugu kwa kundi president ahagarara imbere y'igihugu agavuga ati ibi nibi bagatanga bameze nk'utanze itegeko nyine cyangwa se iteka. No further financial or military support. Hakongera gutera inkunga to puppet regimes and dictatorships. Yabiye gisirikare n'iy'amafaranga ubutegetsi bw'igitugu. In any Islamic nation. N'abayobozi bo mu bihugu bya Kisilamu. Icyakabiri mbasaba. All US forces will. Abasirikare bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu bihugu by'Abarabu cyangwa se bya Kisilamu mubakureyo. Amerika ibyo ntago yabyemera. Kuko ibihugu by'Abasilamu hirya no hino ku isi Amerika ibyujujemo abasirikare amaze imyaka myinshi. Sinzi ko Amerika yapfa gukura abasirikare bayo. To accept a reasonable time frame for these demands. Ibyo nimara kubyemera. Mr. President, I know you want to bring our men and women. Mr. President, nawe ndabizi ko abasirikare n'abagore barwanira igihugu cyacu cya Amerika, abasirikare bari mu bihugu by'Abarabu wifuza ko bataha mu gihugu bakunda. Thank you. Murakoze nibyo nasabaga. And Allah bless America. Allah aho umugisha Amerika. Uyu ni umugabo uvuga ati ndi kurwanira idini ya Islam, ndi kurwanira Allah. Abanyamerika kuko bari muri biriya bihugu rega by'Abarabu bakora amafuti nawe menshi cyane nitwasiba kubivuga. Niyo mpamvu ari kuvuga ati mukure abasirikare banyu mu bihugu by'Abarabu aho bari. Ibi ni imikino ariko. We persuade him that we're willing to work toward his objectives. We can get the locations and allow a lone terrorist to dictate US. Urakeka leta ya Amerika yagendera ku mategeko yashyizweho n'ikibe nk'iki ngiki. Amerika cyangwa se igihugu cyose gifite polisi kigenderaho ntago ari ukebekeza kivuga ngo kuko negetse ngo ibintu bihinduke gutya bari ko bigenda. Icyo ntago igihugu cyaba kikiri igihugu. Broadcast. He didn't ask us to show it. Uyu mugabo ntago avuze ngo ibintu tubinyuze ahantu hose, nta nubwo avuze ngo tubyereke publique. Yashaka tunegosie. Are you out of? Ariko madawasaze. Release this to the public. He knows that we could never make a deal with him. He just wants to negotiate. Umugabo arashaka tunegosie. Deal.
His requests are reasonable. ariko n'ubundi ibyo basaba ni ibintu byumvikana. People will go along with them. Je numva ko n'ibintu ari gusaba abaturage ba Amerika nabo babyishimira. N'ubundi abaturage ba Amerika baravuga ati ariko zira nambara mwirwa mu Rwanda mu bihugu by'abandi mwavuye. Be damn sure they won't ever get to hear them. Well, maybe they should. What are you afraid of? He didn't ask us to do anything. He just asked the president to announce it. Uyu mugabo icyavuze abwiye president ngo agende yaganiriza abantu tutabara ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu. We're running out of time. Dusigaranye amasaha 21. He's gathering his strength, bargaining for time. Uriya mugabo yagira ngo abe yirira imbaraga. I may have to crank this up a notch or two. Mumbwire rero nimba uno mugabo mutari kumva ibyo mutari bukora ibyo abasabye nkoresha imbaraga zose zishoboka nari nanze gukoresha kugira ngo aduhe amakuru. What's a notch or two? Ibyo izo mbaraga zidasanzwe ushaka gukoresha ni zeno n'ushaka kumukoreshaho. Nari nabase. Getting by torturing him. Ese kumubabaza wungukiramo iki? We've played right into his hands. Ntabwo tutagize ariko nta kintu yatubwiye. Call here. The call is this. Mwanzuro n'uyu. I'm not phoning upstairs to tell the Ntabwo ngende buhamagare president uko n'ubundi ntibyahinduka. police policy because Ntabwo twahindura ibyo dukora mu burasirazuba bwo hagati ntibishoboka kuko ikibe kibisabye. even figured out if the bombs are real. Tutaranamenya niba bira bisasa ari ibyanyabyo. Byuriya mugabo wabona nani bisasu biharire umuntu ari kubeshya uko bira bisasu no kubikora ubwabyo biragoye. Wabona nani bisasu afite ari kubeshya. Once we can assume that the current open protocols of interrogation continue until otherwise directed by Tisereri uyu mugabo nakomeza mubaza. You want me to go? Muri make murashaka ko nsubiramo indani nkuru tuntu twanye. Telling me to go on. Ariko mukamutari kubimbwira mweruye. Bazi nimba ibisasu bihari kubwira president ngo ajye kuvuga ibintu ngo atihindura ibintu n'ibisasu batazi nimba bihari. Yusuf, You could make a deal. umva Got these guys cold. bano bagabura barakaje. In court, they can't prosecute a man with no fingernails. Give us your accomplices. Bano bagabo ntabwo bakuzakujyana mu rukiko kuko bakujyana mu rukiko udafite inzara. My kids. They'll negotiate. We n'abana bawe dushobora kunegosiya tukaburiza muri Pakistan mugahungirayo. Give us the bombs. Tubwira ahantu hari ibisasu. And you could tukure ku rugende. I want to be free. Uyu mugabo ntago ashaka kurekurwa reka. Wants to be free. Arashaka kurekurwa. The US is screwed up all over the world. Uyu mugabo yumva ko leta zunze ubumwe za Amerika zangije isi yose. Ibyo mwita kwishyura ukizana ni imana y'ibinyoma. Like mines. Uyu mugabo urabona njye atekereza nkanjye. He placed himself here. Uyu mugabo niwe watumye fatwa yizanye hano. Yarabizi ibyo tuzamukorera nitumufata. Tell me where the bombs. Gira ibisasu biri. The deal. Byibura tubashe kumvikana. Ibisasu. Will explode if my turns are not. Ibisasu biri buturike ni mudakora ibyo mbasabye. N'abantu baraturika. You have to tell them that. Bibabwire Brody. Bibabwire. You really don't want to be here for this. Bada ibyo ngiye gukora waba usohotse ugiye kuko ntago bisanzwe. Hari ibyo yafasha mucengeza mu gutwi, aseseka igipombo mu gutwi, apuriza ibintu mu gutwi. Apuriza ibintu mu gutwi nguriya mugabo ngo niwe washatse gufatwa yarabizi ko n'ubundi bazamutoteza yarabyiteguye. Stand there. Uriya mugabo ahagaze hari igihe kingana iki? Security told the cop. Minota 23. Speed it up, can you? Ihutishe turebe. Bari bafite ubari umugabo yagiye mu iduka muri mall ahagarara imbere ya kamera. He walks in. Uriya mugabo yinjiye mu iduka. Directly in front of a security. Ahagarara imbere ya kamera. There for 23. Iminota igera kuri 23 kugira ngo afatwe. They wanted to get caught. Bivuze ngo uyu mugabo yifuza ko tumufata. Even though he knew we could torture him. Kandi afatwe yarazi ko tuzamutoteza tuzamukubita tukamubabaza gutya. Prepared, that's what he Yarabyiteguye niyo mpamvu bivuze ngo niteguye buri kimwe. Uyu mugabo yarabizi ko bazamufata. Niwe washatse ko mufata. Uyu mugabo ari kutugira ibigori cye. That's loose circumstantial evidence at best. Uyu mugabo yakodesheje ikimodoka. Icyo kimodoka kiri hehe? Possesses nuclear material. Ikimodoka nicyo yatwayemo nuclear materials. He knows how to make those bombs look just right, doesn't he? He had the time, the means, the capability, the fun. Uyu mugabo yari afite ibintu byose, afite amafaranga, afite ibisasu, afite n'umwanya wo gukora ibyo bisasu. Waves a toy gun in the air and forces the cops to shooting. Suicide by police. How about torture by government? You're saying he wanted to get captured so we could torture him? Zengo uyu mugabo ashaka ko tumufata kugira ngo agaragaze icyo ashaka. And he could ask for anything, we'd have no way of finding out. Ushobora gusanga ari n'ibihuha nta gisasa afite rega nicyo kibazo dufite. Back in there. Subiramo indani. Subiramo indani umubaze. Tumenye nimba uyu yagarutse yanasanga hari za ponseze ziri guponsa umuntu. Va ponseze. Nawe yamaze kubyakira amenyo bari kuyaponsa. Uyu mugabo ajya ku menyo yawe akayaponsa akayaringaniza. Order to take over. Barambwiye ngo busotse. Okay, Alvarez. Sawa Alvarez tube dusotse. Alvarez ni umuyede we. Mugabo yambara utuna agafata ponseze na foreze akaza agaponsa amenyo yawe. Turi bikoresho babahagaze. Kibe kiri kurira. Ubu ndamuguhaye n'uwawe. Turashiza akazi karagwira. Uyu mugabo niko kaza akora nibyo yize superiyeri. Leta imuhamagara ku bantu nk'aba kandi ko kibyebe nk'ibi. We know you, Seth.
turabizi Yusuf. We know about the bombs. By'ibisasu turabizi. You're very skillful. Turabizi ko ufite n'ubwenge. You can fake a nuke in a video. Ushobora kubeshya igisasu ngo ni icyanya cyo muri video kandi kitanahari. Bira bisasu ni ibyanyabyo. Me one. Mpa kimwe basi. Come on. Mpa kimwe utwemeze ko ibisasu uvuga ari ibyanyabyo atari igihuha. Ushobora kuba warateze ibintu bya ruburika ubeshya ngo ari ibisasu nta nibihari. Ntabwo ari ngombwa ngo ibimenyetso. Nta muntu uri kukwizera abayobozi bose. Because they want your accomplices. What's she doing? But I don't even think they exist. Byebyo bisasu ntabwo nemera ko bihari. We need it in order to believe. Dukeneye ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bisasu ari ibyanyabyo. They'll give you what you want. Turaza kuguha icyo ushaka. Ariko wabanje kutwereka ibisasa ari ibyanyabyo. Uraza kwitwa intwari. Your wife will come back. Umugore wawe araza kugaruka. Your children will love you. Abana bawe bari buze kugukunda. You let yourself be captured. Kubera iki wemeye kufungwa. Do what they might do to you, and they did. Kandi waruzi ibyo bari bugukorera none dore bari kubigukorera. Can't you see that you've already won? Ese nagubona ko wamaze gutsinda. Proved that we are exactly the kind. Wagaragaje ko abanyamerika turi abantu babi koko kuko ibyo uri kutubwira ni ibintu byanyabyo. Look what they did to you. Nibyo bagukoze. You are the bravest man I know. Niwe mugabo ufite umutima ukomeye ngiye nabonye pe uri kurwanira ibintu bizima. Ariko ubu byarangiye. There are no bombs, are there? Nta bisasu ufite sibyo warabeshyaga. No, they never were. Nta bisasu byari bihari. No bombs. Koko narabeshyaga nta bisasu bihari. That's just for my wife. Nashakaga umugore wanjye gusa turashize. N'abana banjye. Please, there are no bombs. Nukuri nta bisasu bihari pe. You let him keep on. You could have told me at any time. Kuki utari wabimbwiye imbere se? I fucked up so bad. Nakoze amakosa menshi. My wife. Umugore wanjye. My religion. Idini ryanjye, igihugu cyanjye. I'm so Mbabarire. Nuclear material. None basi ufite ibikora ibisasu. The bombs are. Reka biriya bisasu nta kintu kirimo imbere cyaturitse abantu n'ibintu biri aho gusa. Kuki wakoze ziriya video? No, I don't want them to hear. Okay, mpamvu yimbwiye. Just whisper it in my ear. Nyongorera. Hari ibyo yamwongoreye umugore arandika. Ni gutya? Hari ibyo yamwongoreye. Ntongere gutuma bambabaza ndakwinginze. Ntongere gutuma bambabaza. Gusa hari ibyo amubwiye arabyandika. Yahise azanira akandiko bano. Tabaco. It's a hoax. I knew it was a hoax. The man has been tortured. I was leading with my questioning. He would say just about anything right now. She's right to know. We always knew it was only a 1% chance. Nabundi twari tubizi ko ari amahirwe nka rimwe ku ijana ko biriya bisasu ntabyo yaba afite. Something was going to happen today. Ariko uyu mugabo yari yambwiye ngo hari ikintu kiri buze kuba uyu munsi. Nabyo tubyibuke. Yari yambwiye ngo uyu munsi hari ikintu kiri buze kuba kiri buze gutuma tumwumva. Nabyo tubyibuke. Hari aderesi abahaye. Bahise bohereza abashinzwe umutekano. Bana bamanuka gutyo. Mu gihugu ukabona abasirikare bari gucaho birukanka utazi ngo bigenze gute. Kumbe hari igihe haba hari ikibazo gikomeye. Wa mugore nawe avuye n'uwa FBI. We bahaye aderesi. Azi kuri izo aderesi ari bihari iki. Chakurya iriya sha. Special Agent Brody, this is Special Agent Brody. Special Agent Vincent. Not much. EOD is inside now. EOD ari mindani. Traps. Ari kure abantu hose ashobora kuba ari imitego. Na aderesi kira cebe cyabahaye. Reka twinjire. Yabwiye ngo nta bisasu byigeze bihaba nta nibihari. If this is a hoax, then we're all off the hook. No kuvuga ngo nimba ibingibi rero byari ibihuha dushobora kuba dufite ibibazo byo kuba twaramuhohoteye. Barakubise bagakabye. Bageze hamwe avuga ko ari ibisasu ntabyo babona. Hand me the printout. Zana ibyo waprintinze. Hantu nyine hari amashahano hari hagiye hari ibisasu by'uyu mugabo. Hano byagaragaraga ko ariho hari hateretse igisasu. Has this area been cleared yet? Bara kintu giharise. Oh shit. Pierce. We have a possible location. Second floor. Dushobora kuba hano hantu hashobora kuba hari ikintu gihari nyamara. Send a team immediately. Ohereza ikipe itegurura ibisasu nona. God, this whole area could be booby trapped. Hano hantu hose hashobora kuba nyamara ari agatego k'uriya mugabo.
Stay there. mugumaho rebe hari icyo tubonye ku rusenge icyo bonye hejuru y'inzu bavuye baze barebe Vince hejuru rusenge yari ifoto ya cya kihebe He wants us up here. yashaka ko tuza hano hejuru ya mugabo kubera icyifuza ko tuza hano hejuru nk'abashinzwe umutekano fanda vayo abona ifoto y'ikihebe hano What the hell is this? iki ni igiki wiyikoraho akiyikoraho ifoto rabe amataje yaraturitse hakurya agikora ku foto y'ikihebe taje yahise ijya hasi nyegasani igisasu cyo mu bwoko bwa C4 turikije inyubako mu mujyi hagati downtown nyegasani dore inkomere dore abarokotse abapfuye imirambo ni myinshi nyegasani bari bazi ko ari imikino bakomeje kubwira ikebe ngo ni igihe nacyo kigero kirabwira ngo nta bisasu bihari none reba ibyo kibakoze umugore yaje ababaye kino kebe yari yakivuganye yavuga ati nimugihohotere iriya nyana yimuka yaje ari kurira yari yakize yavuga ngo ntari bimureke kugitoteza none yiboneye iby'ibyihebe bikora nawe gute wakora ibintu nka biriya gute wabikora si washakaga ikimenyetso ko hari ibisasu bihari nanjye nari nkeneye kubanza nkabarangaza nduhuke mugende nduhuke shopping mall yose urayiturikije pana buno bwa alimentazi ubusanga ari ikitaje kinini kirimo ibicuruzwa byinshi cyane 53 people. abantu bagera kuri 53 barapfuye God loves them. nta kibazo ngo Imana irabakunda bapfiriye Imana Give them 53 bodies. uturikije abantu 53 umugore akura y'icuma wangaga ko bahohotera kino kigabo natangira kukibaga ibisasu biri mbaga gorora mubaga cyangwa ndi gihugu cyanjye ranyumva ni dini ryanjye ndarikunda mu gihe dini ryanjye mwe muricira impamvu ndaro nuko nashakaga kuba ndi hano njye watumye mfatwa kuko ntago ndi ikigwari nahisemo guhura n'abanzi banjye amaso ku yandi wabonye munyita umugizi wa nabi ngo ndi umwicanyi mwebwe muri icyo abanyamerika uragira ngo kuko nishe abantu bagera kuri 50 ndire abantu 50 batume ndi abo bantu 50 mwe mubica buri munsi leta ya Amerika mubica mu bihugu by'abarabu kandi kuko nibyo kibaza abantu leta ya Amerika yagiye ituma bapfa muri za Iraq na hehe. This is not about me. Nagari byerekeranye nanjye ntabwo ari byerekeranye nawe. As you fail. You have no authority. Bimenye ko nta buyobozi wowe ufite hano we nta bushobozi mfiteho. What authority? Ubuyobozi buhari ntabwo ari ubwawe. Tugenderaho. You are a cancer. Leta ya Amerika ni urabona ko ndiza ndwara ziza zikangiza ibiribwa muri iyo ndwara ndetse muri kanseri. How did you feel, Brody? Muri kumva bimeze bite Brody? Ukabo yisha abantu 53 kandi karaga sasa turikije kisha abantu 53 ntugire ngo kare muri bya bisasu bitatu biri muri ya migi minini. Ibyo bisasu bindi bakiri kumubaza nibyo kwica abantu amamiliyoni. Karakari nka kamawonesho. Umugore yarumiye yaje yumiwe. Yajyaga avuga ngo ibyebe nimukabihohotere ni hari utangira kuvuga ati none mushake mu bihohotere. Ibiki bijya mbere Helen. Do you want me to take? Cyo cyuma nkigufashe. Arumiwe. Uzi kugira umuntu muwengo mu burenganzira bwo kabona we yisha abantu 53 sha. Ni wituma no ko umuntu nta burenganzira kwiriye. Zamuwe nawe ukazishyira ku ruhande. Usarabwira ati nubwo nishe bara abantu mwebwe leta Amerika mu bica buri munsi mu bihugu by'abarabu. Boss, you got a parking ticket in Dallas. Uyu mugabo tubonye itike y'imodoka ye ko yaparitse muri Dallas. House. They found a bomb. Hari warehouse tubonye. It's nuclear and may contain 4. Hari gisasu ngo bahabonye cyane yaparitse imodoka. Set to detonate Friday at noon. Kandi icyo gisasu ngo kigomba guturika kuwa gatanu ni mugoroba. We're lucky, but there's less than 3 hours left. Dushaka ko dusigaranye igihe kitari kinini pe. No chance to find the abantu benshi bashobora kuza kubipfiramo. You should come in. Umva yataye umutwe. State. Yasaze. The state is being tortured to death. Younger age. Umva nago tuvuga kira kibi. H yasaze. Wa mugabo H ngarasaze. Dore nguyu. Bundi niba bashaka ko bakura mu nzira bakamubuza. Uyu mugabo yasaze. Yaje kumureba. None uyasaze. Arakora iki? Yavuze ngo mwaretse ngakora ubushobozi bwanjye bwose. And not crack. Uriya mugabo ashobora kutaza kutubwiraho ibisasu biri. Uravuga iki?
He might not crack. uriya mugabo ashobora kutaza kutubwira ibisasu biri. Hasigaye amasaha make. Look, 10 million people are about to... Abantu bagera kuri miliyoni 10 baraza gupfa. In. Urakora akazi cyane ugakora. Mugabo arahaguruka. Na ubwo buramwishe. Abantu bagera kuri miliyoni 10 bashobora gupfa. Ubwo ni nko kuvuga ngo u Rwanda rwose muri rusange rurapfuye. Kuko turi miliyoni 14 ubwo urumva. If you tell me to stop. Nimumbwira guhagarara, ndahagarara kumubaza. Stop. Ndahagarara pe. Arabwira n'umugore. Nkomeze cyangwa ndekere. Arabaza n'umugore. Numbwira kurekera gutoteza uriya muntu ndarekera. Kurikije ibyo wiboneye. Yaraka yaravuze ati noneho bigeze mureke nkoresha ubushobozi bwanjye bwose. Ese ubushobozi bwe nubuhe bundi bwose. Ku buryo no mugabo agirirwa icyizere na leta bakavuga ati no ushobora gukanga ikebe kikaduha amakuru. Yinjiye hano. Rebe ikihebe. Ibikihebe. Kiramusekera ambonye se bro. Twe turategu. Kiribye rarakara. Yes. Yego. Brody. The guy's Jahan Younger. Jahan Younger bamuzanye. Umugore w'ikihebe baramuzanya. Ha. Umugore w'ikihebe barashe. Do. Umugore bamuzanye w'ikihebe. Abana banje bari he. Ndashaka kubabona bana uyu mugore ikihebe. Bararinzwe. Wimbwira gutuza. Ndashaka abana banje. Please take a seat and we'll talk about it. Madamu Younger icara hasi. Until you let me see my... Nta kintu mvugana n'abana abana banje. Serious trouble. Wa mugore uri mu bibazo. Be charged with supporting... Baraza kugushinja gushyigikira iterabwoba. Cooperate with us. Nutembera gukorana natwe none. Life sentence. Uziko wakatirwa burundu. Gushyigikira nyine umurumva umugabo wawe ni ikihebe ari kumara abantu. Wewe uri gushaka kumwishira ntutanga amakuru ze. Icyo gihe bagushinje nyine akagambane nawe ufukatirwa burundu. Abana bawe bazarirwa muri oruferera ntuzigera ubasha no kongera kubabona. Get the fuck down. Cara hasi wa mujinga we. You know. Tubwire cyose. Matter, please. Banguka tukubwire. Fayo. Refilm. Witonze. Her in there with him. Uriya mugore muzane tumushyire umugabo. Is that ace in the hole? Uriya mugore niyo karita tugiye gukinisha. Now get some answers. So we have an interrogation. Uri budufashe kubona ibibazo. Where the bombs are. We don't have time. Umva ntabwo no mugore azaye ibisasu binagaro turi bwifashe ku kibe. Take her in. Hagiye dufite zana uriya mugore tumwereke umugabo w'ahantu ari. We gotta do it now. Kandi tubikore none biraza guca intege umugabo abone ko umugore we abagabo bafite ukuntu bakunda abagore babo. Azana umugore we. Gore yumiwe turahano bamuzanye. Ugiye kunkorera ibiki? What kind of animals are you? Uri nyamaswa nyabaki. Make it heated. He's a liar. Wabonye kasete umugabo wawe wabonye ko ari ikiye bari kubeshya nta bisansi mfite. Abagore babazi ko abagabo babo barengana kubera umusore aza kugutereta yigeze akana keza. Niyo mpamvu ubwira umugore ati umugabo we ni igisamba ari bagahakana. I never knew anything about this. Kibi byose nabyo narinzi. Tell us something. Kiri cyo tubwira Jahan. Umugore bamuzanye hano ngo bamwereke umugabo we wenda umugabo biraza kumuca intege. Kubona umugore bamuzana akabona kugiye kwica abantu. Umugabo arebye abona umugore w'imbere ye. What have you done to him? Mwamukoze ikisheri wanjye. You beat. Mwangurube. For your sake and ours. Umva Jahan kubgawe. I want you to ask him. Tubariza umugabo wawe ibisasu biri. Barabwira umugore. Yusuf. Bwira umugabo we ngo Yusufu. Please tell me where the bombs are. Mbwira ibisasu wabiteze. Nikugiye kubwira umugabo wawe. Bivuge Yusufu. Where are the bombs? Ibisasu biri hehe? I think she still loves you, Yusuf. Yusuf uyu mugore aracyagukunda. Wants to save you. Arashaka kugutabara. Tell him. Mubwire. Tell him you love him. Bwira umugabo we ko umukunda. Mubwire. I love you, Yusuf. Ndagukunda Yusufu. Ibisasu biri. What you wanted, Yusuf. Wa mugabo we ibi sibyo washakaga. You wanted. Ibi nibyo washakaga ngo washakaga umugore wawe n'abana sibyo washakaga. So now I'm gonna cut some little pieces off. Ikanze ngukate. Okay, we ntago ndi bugukate. Ngiye gutangira kubaga umugore wawe. Umva cya kigabo. Umva filime ukuntu iri kugenda ifata indi shusho. Vikigabo. Umugabo. I'm gonna no. cut some little pieces. Ngiye gutangira kugenda nkata umugore wawe gato mukata gatoki mukata izuru mukata ugutwi. Oya yabyo byo ntago bikora ntago wakata umugore w'abandi. H, you can't do this. Please don't. Ntago bino yabikora. Please, I'm an American citizen. Umva ndi umuturage
umuturage ndi umwene gihugu wa Amerika ziba Let you do this. ntago twatuma ubikora umugore ntago abagwa Now you're all working against me? mutangiye kurwanya You want to know where the bombs are or not? murashaka kumenya aho ibisasu biteze cyane ngo mushaka wamenya It's mine. jewe nizo nshingano zanjye kugira ngo mbahe aho ibisasu biri leta y'Amerika bayamubwiye ngo ukora igishoboka cyose wabaga umuntu wabigenza ute icyo dushaka kumenya twebwe akazi tuguhaye ni ukumenya ibisasu biri bitaza kwica amamiliyoni y'abantu niko kazi k'uyu mugabo. You want me to win or you want urashaka nsinda cyangwa ikibe gitsinda shira icyuma hasi choice you want him to win. Okay, barashaka ikibe gitsinda. So fucking selfish. Mwese muri kunda. Not about you. Ibirega ntago ari byerekeranye namwe. This is war. Iyi ni intambara. This is sex. Intambara ibamo ibitambo. Intambara ibamo ibitambo. Take her back. Uwo mugore mumusohore. Ayita wumva bw'icyotsi we. Ayita mwica mbere y'ikihebe. Ntagiye dufite. Ntagiye dufite yise yica umugore w'ikihebe mbere y'ikihebe. Ntagiye dufite. Mbere y'ikihebe ikibe kiri kureba. Umugore wacu aramwishe. Yavuze ngo biriya byebe ntago bijya bigira gushidikanya. Birizeye iyo bigiye kwica abantu, biba byizeye ko bigiye kubica. Atariko twebwe abayobozi turahuzagurika tuba dufite makaro kuvuga ngo yango ngo kwita twica umuntu wapi ibyo adashaka arashaka ibyo bibona ko nta mikino ngo bafite. Yisha umuntu yajana za kurira. Nawe nagaba bikunze iyo yisha umuntu kuriya. Arabizi kuri mugore wenda arengana, aranarengana. Ariko nyine byose abikoze mu rwego kugira ngo arebe ko yatabara igihugu. Abantu barenga miliyoni 10. Nawe nagaba byishimiye rega niko kazi yigiye. Nawe biramubabaza akaza akora ariko nyine n'ugukorera igihugu. Government officials in each city are currently abayobozi bakomeye mu gihugu bari kugenda muri ya migi dukeka ikomeye bari kugenda babahisha ahantu. N'imiryango yabo natwe imiryango yacu bayitwaye bagiye kuyihisha. Umvishije ariko abayobozi ba Amerika abayobozi nyine bahita bafata imiryango yabo n'abandi bayobozi bakomeye bakajya kubahisha ahantu ibisasu binaturitse mu mujyi bo ku buryo bitabasha kubageraho. N'imiryango yabo rumors panic. Ariko abaye gupanika ibihuha biri gukwirakwira ahantu hose ko abayobozi dutangiye guhisha abacu. We need you to finish this. Turagira ngo kano kazi karangize nabagiye kujya kwihisha. Kano kazi karangize. Kuba yisha umugore w'ikihebe we arababwira ati biri mu bigize akazi kanje. Abayobozi b'hejuru bagasinya ati komeza akazi nimba ari nabandi wakwica ntari. Komeza akazi. Baramwemerera ngo nakomeza akazi. Akazi aragakomeza terero. Urebe filime. Mugabo yitavayo. Nawe nakaba yishimiye kwica umuntu kuriya ariko nukugira ngo atabare bega kino kiyebe cyumirwe bosohotse bumiwe ibi byose biri mu bigize akazi k'uyu mugabo ya nukabone ibihugu bihagaze hari abantu bashinzwe kurwanya iterabwoba bakoresheje uburyo bwose cyebe kikanda uraza gupfa uyu munsi niyo magambo yabwiye kihebe. Icyebe hari igihe ubuzinguriye icyebe ugahura n'urundi rwebe rukurenze nibyo bindi bavuga ngo ubundi ushaka kutibwa urindisha igisambu. Icyebe bakizaniye undi mugabo wihebye kera. Urabizi ko uyu munsi uri buze gupfa. Twembi turabizi. Ntabwo bari bumagarike sinisha umugore wawe urabona batangaruye. Urabona ko nta limite nisha umugore wawe leta irangaruye. Urabona ko nta burenganzira na bumwe ufite. Niyo magambo yabwiye icyebe ati ntago bari kumagarika urabona ko nta limite mfite. Ubundi icyebe nk'iki ngaba agomba ngoma mugomba kugitera ubwo amukereka ko nta limite. Uko ibyo byinshi biziko ngo abayobozi bagira limite ngo imiryango mpuzamahanga izabatubaza ngo iki n'iki bigatuma bakora ibyo bashaka bavuga ati n'ikihano gikomeye baduha no kudufunga tugakomeza ubuzima bigatuma birara. Hari igihe ngombwa ko iterabwoba urirwanya none n'abariteraga nabo kabatera ubwoba bakahita bicara bakiga bakabona ko atari mu byihebe. Mugabo ntago aba yishimye. Mugabo yaje hano arakora iki? What are you doing? Ugiye gukora ibiki? He needs a little break. Akeneye kuruhuka gato. We have no time. Ntagiye dufite ariko. What do you think I should do, Helen? Urakeka ngiye gukora icyerere? But bitch, what do you want me to say? Uragira ngo mvuge icyo wanya nayimbwa? Just do what you have to do. Kora icyo ukwiye gukora. Niyo magambo yamubwiye. None n'umugore yatangiye kumushyigira ati kora icyo ukwiye gukora. What I have to do, Agent Brody, is uzi icyo ngiye gukora Brody? Urakizi? Unthinkable. Unthinkable. Icyo ngiye gukora ni naryo zina rya filime Unthinkable.
ati icyo ngiye gukora ni ikintu utatekereza ko gikorwa, ni ikintu giteye ubwoba. Munzanira abana b'iki cyihebe. Mama we, umugore arikanga. Ije umugore abwiye ngo ukora icyo ukwiye gukora, avuga ati munzanira abana b'ikihebe nkwereke icyo mbakorera. Mumma abana b'iki cyihebe mbaho ibisubizo byaho ibisasu biri. Ntabwo twabyemera. Just let him see them. Let him see them. Oya ntabwo abana ndi bubice, ariko kira cyihebe nikimbonana n'abana kuko cyabonye ukuntu nishe umugore wacu kiraza kugira ubwoba kigira ngo nabo ndabica. Oya. Niyo napfa ntabwo nabyemera. No. Abana. Get it, do you? We ntabwo byumva. Those children. Abana ntabwo uri babazi. Urakeka nabagirira nabi. Yoke niba ukeka ko nabica na kira cyihebe rero ubwo kiri gukeka ko nabica kuko cyabonye nice umugore wacu, ubwo nyine biraza kugitera ubwoba kitubwira aho ibisasu biri nikimbona n'abana bacu. Leading up to this. Ibi byose ni hano byaganishaga. Look, all you have to do is bring them in. Icyo mugiye gukora munzanira abana bakira cyihebe, mubashyire mu cyumba mbe ndi kumwe n'abo bana. Ntabwo ndi bubababaze. Harm them. Ntabwo ndi bubagirire nabi. He has to believe icyo nshaka nuko icyihebe cyizera nk'uko namwe mufite ubwoba ngo bari abana nabica, na kira cyihebe kiraza gutinya kivuge ngo abana bacu ndabica kuko cyabonye ukuntu nica n'inzira karengane. Ibyo biratuma kitubwiraho ibisasu biri. Sawa, tubikore. Barabana nubababaza ndakwica. Agent Brody. Sawa Agent Brody. I'll die from an explosion first. Ikibazo uri kuvuga ngo uranyica ariko ushobora gusanga ibisasu by'ikihebe biduturikije twese tukanapfa. Yesu Kristo. Iyo ukabona nabo bari mu mujyi urimo ibisasu. Umugabo ari hano. Icyo yakoze ni iki? We uraza wigira ikihebe ku bantu ngo ushaka kumara abantu. Baguhuza n'ikindi kihebe noneho ukahita umenya ko muri ibintu by'ubwihebe bidakora. Uyu mugabo niyo mpamvu leta y'Amerika imubitse imukunda. Bazanye abana b'ikihebe, utwana duto, utumarayika, twana tuba tutazi ikintu na kimwe, utwana duto tuba tutazi ngo papa akora iki. Ready, Yusuf? Uriteguye Yusuf? Be safe. This is the end. Iri ni ryo herezo, ni hano bigiye kurangirira. I do to you to make you talk. Nabonye ko weho nta kintu nagukorera cyatuma uvugaho ibisasu biri. Bw'iyo mpamvu barabanza baramwereka. Yararebye ubwebe buhita bumushiramo. Umuntu utwana twe dutonya turi kukurira. Reba bariya bana. Aren't you proud of them? Ntabwo utewe ishema n'abana bawe, urabona atari beza? Warakujije sha. None ukuntu ufite utwana tweza. Wibica. Mwituma bikora. Mwumvisha ibyebe biba bizi ko leta igira impuhwe. Mwituma bica abana ni inzira karengane, ariko cyo kigashaka kwica inzira karengane z'abandi. Mwituma bica abana. Yusufu tubwire. Umugabo ahita aca, we ntabwo bashaka gutindana n'iki cyebe, ahita agenda arakinga kuko bari kumwe n'abana. Uriya muginga mwimusigana n'abana ahita azimya n'amatara ari kumwe n'abana. Turashize. Icyebe ubwebe bwagishizemo kireba. Umugabo acana twadutara twakaza ahita afata abana muveyo. Ubwebe bwamushizemo. Oke muri niyo ko nateze igisasu. Duha aderese. Abana banjye manze mubambura uriya mugabo. Duha aderese. Umva 701 West 83 seconds. Muhagarike. Los Angeles no nateze igisasu. 18:50 Sentinela. Igaraje riri munsi yaho niho nateze ibisasu. Ono umujyi wa kabiri. Uyu n'undi mujyi wa gatatu. Umugabo ari kubana. Uriya mugabo muhagarike atanyicira abana. Umugabo wari kubana ari kuzirika. Tubwire ikindi gisasu cya gatatu. Ikindi gisasu kiri Dallas. 15-3 Smith. Bahita bahamagara babwira abashinzwe umutekano bajya gutugurira ibisasu. Umva mutubwire nimba ibisasu biriyo. Arabeshya. The bomb we already found in Dallas, he gave the right address. How long before you verify the others? Haradubura igihe kingana iki kugira ngo mubanze mumenye ko ibyo bisasu bire cyabidahari? Iminota 20 twaba tumenyeho ibisasu byose biri. Urumva leta nimba New York iri kure bahita babwira polisi bari muri New York cyangwa abashinzwe umutekano New York iminota 20 bageze aho hantu igisasu bavuze ngo kiri bakagitegura n'ahandi n'imijyi yose. 20 minutes. Iminota 20. 20 minutes with them then. Okay, ndagumana n'aba bana iminota 20 mo hano imbere. We will assume that the current methods of interrogation will continue. Kandi ndakomeza abana nabo mbahati ibibazo nyine mbatoteza kugira ngo iyo minota 20 ibisasu biboneke
mureke nyibatoteza keretse ubuyobozi bwo hejuru nibumpagarika nyagasani uno mugabo ni umusazi ngo iyo minota 20 yuko bageraho ibisasu biri ngo bamenye ko bihari babitegurure bano bana ngiye kuba mbakubita mbatohote bya bindi nyine yakoreraga papa wabo mbe mbatoteza mu gihe mpaka itegeko riturutse hejuru rimpagarika ubwo ni kwa president uno mugabo ntago yabakomeje This operation is terminated. iyo operation yarangiye mwese ntago mwubaha akazi kanjye mwese nta nubwo mwumva icyo nkora keretse mumaze kubona umusaruro nyagasani yikingiranye izi ni inshingano zanjye gukomeza kano kazajya ku bana abana ni inzirakarengane aba bana be ntago ari inzirakarengane abana b'icyo kibe ntago ari inzirakarengane umujinga ni umunyantege nke ndetse arikunda ku buryo yumvaga yaturitse abana b'abandi ariko abonye abana barahahamuka je n'amakuru abahaye ntago nyizeye muhagarike oya mubanze mubaze icyo kibe hari ikindi gisasa atababwiye aho kiri nta kindi gisasu gihari jewe urakeka nakwizera ko ibisasu yateze ari 3 gusa hari ikindi gisasu cya kane umva uyu mugabo agomba kubanza akamenya ko akizera ko abana be nabica atarabyizera ko wabica ati nagakwiye kubyizera gusa kwiye no kubimenya ko abana be nabica arabizi oke no kumenya ko abana be nabica ntago bihagije ndashaka bibona ndi kwica abana babone ko bishoboka ibyo bintu by'ubwenge bajye bashaka kandi babijyana bajya kwica abana b'abandi bamenye ko nababo twabica nyagasani batangira gukura ibyuma ngo yica abana ngo ariko ari kuvuga ngo kira kibe gifite ahandi hantu cyahishe igisasu nyagasani ushinzwe umutekano bavayo urabe bamena urugi stand down umugabo barakubita yaragiye kwica abana umubwiye ati misiyo yarangiye ariko arashaka kwica abana we buretse uyu mukubita uyu ni umukozi wa leta abakoreye igihugu akazi Get them out of here! bahita basura abana Cesar, you understand me? Nobody... aba bana ntihagire umuntu babonamo basora hano nicyo cyaba ari ikirego gufata abana batonya mukabajyana muri toca You knew he could do... wari ubizi ko biriya yabikora Kids lined up for him! ntabwo nari mbizi ko ari umusazi mugabo avayo ni umukozi wa leta kandi ubwo agomba guhembwa akanafatwa neza dore ukuntu bamureba abasirikare babonye ikiyebe ntabwo bari bazi ko leta y'Amerika nayo yigirira ikiyebe cyayikoresha ku bindi byebe Man over there. uriya mugabo yishe abanyamerika 53 hari harimo abagore n'abana And yet somehow... ariko muri kundeba nk'aho ari ngiye mugome we mukamugira nk'aho ntari biryo we cyo kwa musazi muri sekibi njye ndi sekibi uriya wishe abantu 53 we ntabwo ari sekibi nimwe mutetesha ibyihe Shinari mutunze n'imbunda Yusuf urabyumvishije ni wowe utsinze kabisa bose ubu bari ku ruhande rwawe je banyanze You don't even have to tell them about the fourth bomb. No, nta nubwo bakeneye kumenya igisasu cya kane wagiteze. Yusufu yatangiye filime avuga ngo yateze ibisasu bitatu. Ariko uno mugabo wari kuvuga ati yari ikindi gisasu cya kane. Ati Yusufu bano basirikare bose ntabwo bashaka kubabwira igisasu cya kane kiri. What do you mean? Uravuga iki? Don't you know him by now? Ntabwo murabimenya. Plan this every step. Uyu mugabo byose rero abiteguye. What if he couldn't hold out? Yarabizi ko ashobora kuza tukamutoteza amakuru akagera akayavuga. Gotta do is give us the 3 bombs. Mpamvu yavuze ati yari yateguye avuga ati niba noteza ibisasu bitatu nzababwira aho biri. Ariko nibikiri cya kane. I remember 15 ndibuka bavuga ngo ibisasu bikora bira bisasu bya kirimbuzi mubare materials zikora ibisasu bya kirimbuzi ngo zapimaga hagati y'amapound 15 na 18 siko mwavuze. Can't you fucking count? Ese ntabwo muzi kubara 4.5 times 3 kane n'igice is 13 ubwo ni 13 times 4 ukubye kane byaba 18 kane n'igice ukubye. Give you 3 guesses what he bivuze ngo hari izo materials zikora ibisasu ugiye upima amapound yagiye akora buri gisasu bivuze ngo hari izi andi mapound ya nuclear materials atari kuboneka ahantu ari bivuze ngo hari igisasu cya kane ntago mwizi mibare nikari kubabwira. Ask him. Numubaze another bomb. Nanjye ndacyakora ikindi gisasu koko. Always another. Iteka ibyebe nk'ibi bifite ikindi gisasu byahishe niyo mpamvu nashaka kugumana abana bacu ntabakana paka kavuga n'igisasu cya kane aho kiri. Tell you about the mall bomb. Ese igisasu cyari cyo muri ya mall kimwe cyaturikisha abantu 53 hari icyo yarigeze avuga muri bya bisasu bitatu yavuze yateze. Agent Brody. There's a fourth bomb. Mubimenye ko ari igisasu cya kane atababwiye aho kiri kandi cyakwica abantu benshi cyane.
Get those bivuze ngo gishobora kwica abantu bagera kuri miliyoni nk'ebyiri cyangwa eshatu. kids back in here. Urabizi bari abana b'ikebe mu bagarure hano, mu bagarure tubarase. Order. Abana b'ikebe mu bagarure. Can't do this. Ntabwo twabikora umva umukobwa. There is a He's a man. Uyu mugabo ni umusasi. Just said so. We have no evidence. Nta kimenyetso gihari cy'uko igisasu cya kane gihe arumva umugore ngaramugira umusasi. It will be all right? You'll get the children. Mugarure bari abana b'ikebe tubagirire. With them this time, how far can I Just go? do the job. We kora akazi wasabye kandi bari kumubuza kugakora. Reka bagarura abana nabo bakanje. Okay. Weho You go out there and drag mushaka ngo meza akazi. in here. Genda bari gukururana bari abana ubagarure hano. in there and Ubajyanemo hari ubazirike mbone kuza mbakandi. Kuko mbona ari we muntu hano ushaka kungira umusazi mu kazi nigiye. Perez, fuck Charlie, fuck Yaba Ruvarez yaba Chari yaba nabandi bose barakijyaho. you. Wowe kubera iki ngewe? Because if you can do it, then anybody can. Kubera ko nimba ushobora kubikora n'undi wari wese rero byahita bigaragara ko yabikora. Nyine byaba bigaragara ko mbega ari gushaka kwereka n'umukobwa ngo bihite bikwereka ko nanjye meze nkawe mbega. Ntago ari njye uri kubyikora bino nkora mba ndi kubikorera igihugu mu yandi magambo. Ko ntacyo tutakora n'abana wabica babiri kugira ngo utabare miliyoni 10 z'abantu. Nicyo ndi nshatse kukwereka. Ko nimba mbikora mukanyita umusazi nawe waba umusazi utabara igihugu. Nta gihe dufite cy'imikino. Njye ntabwo ndi gukina imikino. Nyine ubufasha bwawe. Hari igisasu cya kane. No, unambwire ngo bari abana genda ubakande. 2 kids against thousands of ours. Umva barana abana babiri ku bihumbi by'ibihumbagiza by'abana bacu bashobora kwicwa n'ibyo bisasu. Banza umbwire ko akazi nkora ari nta kibazo kirimo. Do this. We're fucking human beings. Umva twe turi ibiremwa muntu ntabwo turi inyamaswa nk'uyu mugabo. Not do this. N'igisasu niba kinari gishaka igiturike njye ntabwo naza nabo bana. Bivuze ngo akazi nkora ndikiyebe nanjye mwe ntimwagakora. That's it. Byari ibyo. Yesu azanahambura ikihebe. Ngo nyine mukireke gitahe nimba mbabwira ngo gifite hari igisasu cya kane nimubyemere. With no fingernails. Ntabwo bari bukujyana mu rukiko kubera nanzara ufite. Mureke yitahire rero ikihebe cy'abandi. Genda babwira ngo hari igisasu cya kane mukangira umusazi mureke ikihebe cyitahire. Uga kazi nkora ntago mugashima. Kazi ntago kararangira. Those fucking kids. What you gonna do? Shoot me? Giye kunda sa. Who's gonna do your dirty work for you, huh? Ninde suzongera kubakorera akazi kabi kari ngiye mu mufite mu gakoresha. We have your children. Nawe abana bawe twabafata ariko. Understand? Uranyumva? Just get back to it. We mutuze. Chebe. Kimwambura imbunda. No, don't shoot him. Don't. Mwimurasa. If he dies, mwimurasa. Yusuf, put the gun down. Yusuf ushyira imbunda hasi. Umugabo yabwiye atera igisasu cya kane nyamara. It's okay. Abaza amapaundi. Everything's gonna be okay. Byose biraza kumera sawa. Please look after me. Ndakwinginze uzite ku bana banjye uzabarere. Ahita yituritse ubwonko. Uzite ku bana banjye. Ahise yituritse ubwonko. Mwagiye mureka nkakora akazi kariko nigiye muba mwampamagariye. Niko wababwira. Gusa ibisasu bitatu yavuze aho biri. Icyakane n'uri kukivuga nimba cyane nimba kidahari. let's just hope. Reka twizere. We'll know soon enough. Babidatinze turaza kumenya nimba igisasu cya kane cyari cya kidari nimba cyari kirabaturikana. Kuko It's working with the agent, bro. byari byiza gukora nawe agent Brody. Byari byiza gukorana nawe. We naga byita ko yari yaje mu bugome nakazi buriya yari ari gutabara igihugu ntamenya ibisasu bitatu birisi byari kwica amamiliyoni y'abantu. Tabaye abantu benshi. It's never happened. They never existed. Younger. Misiyo y'ibyabereye hano ntago yigeze ibaho iki cyebe nikigeze kigera aha n'abarabana ntibigeze bagera hari misiyo zitageze imenyekana ko zibazo guhagarika terabwoba n'ubu na metode bakoresha ngo bahagarike iryo terabwoba n'abarabana twinjije hano